6, yeah. You just give me the nod, I'll open you up, okay? Fáilte go chéanann so go dtí blech lí a gríon staid ná siúnta a ggur na bátaí lechanis nas na Dornálaíocht. Liom tránóna ná Antoine Toto ó Gríofa chun feire de bríon úntach os ar gáir amach cha na motóíonn sa cha na Dornálaithin sa ha mí héanaan sa agus mid is súil go mór le seo. Antoine, bhí tusan sa a réir gur chuid na bátaí lechanis chomá aníthe. Bhí fíor go chuún, camera bhí níos cimid bátaí bhí an na réidir, bhí cin ráiche an déag lugan agus chud smó gonis bhíidir Harcían is cean na béidir ach camera is an cean heasmach go mórm agus go chorhanna bhí féchan ar ré na Drew Gallagher as two Casas agus Adam Hession is mna bheith an gáile fearrtainna ach bhí anam ar a bhirtreis agus décinn se spéir han na blianta níor tad atrab agus spáinte sin trid a réid níor tad atrab ach béach le Adam fuise an ceansáir deire ach níor tad le sport sin sin deire camera. Fearach an cín mar se Antoine go dtí inniuh, mar am degín do bríon os a gáir amach an chuid Dornála agsúla go mid is súla mór le feirithe ach cad éann rud smó go me tusa feirmach da inniuh. Cínti, tá degín bátanis macrúnis inniu agus tá cuppa trid mórnis aber le chun dé an darna bátanis bhíon sú go mórnis is burt Dornálaíocht tá tóchaí agus tá John O'Connell as Holy Trinity agus Brendan McCarthy tá musú go mór sin agus tá choúnas tá bhéchan seo. Fiúin River Avís caiinte counts na motóirí agus dul tríd an liste na tridna agus an chéad aim gur luigh se ná an Brendan McCarthy san agus luigh tú hénig an céanna leonar hánig tú istechan sa ná an trid an tachte caite go chuach stop leis a trid agus a go chéine ag súid le Brendan McCarthy as gan neamh. Cínti, bhfuil bhí man tócaí leis teatre caite na ríide le bhí gunne lead má go leor Jamie Longus den taí go héon versin ach béachtar fu se stopse ní an dar na báta agus béachtar mu bhí se le spáint tar tréna coolin na Belgiach. Ní heaping fear céan níor cháil sé riomh sa Treds an Stát náisiúnta, so tá sú go mór ach fear tá sé gunne naid John O'Connell tá buin aige mainte mar sin na schoolboys versin, so Bert's Downley den sco so masú go mór lei sin. Bei sé sin mar an tarna triide an díomh an díomh an Tamilín ná Jennifer Lehan agus Zara Breslin bei sé sinna gine gin díomh gan tíbal nó nó mar sin de ach in trid eile nó in Dornálaí eile seasamachta gur tróna neamh. Tá cuppa ceann sin tá cuppa anam go léchraí ógan naí tá leadháin sin Kieran na Mulia, Kieran Malai. Fair noise and Gailev agus officials for the first contest Kieran tá bunor went to mine is good Euro profession, you know, agus they're going to let us come and lad racing to the ma shipping a bit in here about of his profession, so agus tá couple then elephant tá Jack Merley tá sé héis as Monkstown tá sé 32 kilogram ní sé héanacht tíocht as bun cléver fashion im léana it's about the Europe free feed do so tá go leor dá mógad tá dulchan cí nach the boxers to the ring, please. Agus fi na Dornála taisteach le Rome fi seo beidirach thugus cuairt Dornálaí maidin ag spéidige le Romis fé sin ri an tróna agus na Dornála olah le taisteach sa fáin an so ag an second cíimiid Jennifer Lehan sa darug a si olahú le taisteach agus an sa gorm chomá Zara Breslin chéad trid tróna na motóí golbhú dóibh hénig Anna Jabba dhéanamh chun sa cinn tú go gachrad glán, gachrad sábháilta. An áras há sríanta COVID-19 fós a bhaim. Agus há an réitóir águl cad ag Breslin. Tachtasteach. A Lehan a First tachtamá. contest, female semi-final at 57 kilos. Between on the red corner, representing Dublin City University, Jennifer Lehan. And in the blue corner, representing Tramore 20 Waterford, Sarah Breslin. Breslin a gine Lehan. Lehan in the red, Breslin in the blue, your referee Chris McGroy. Agus mit Olaf le machtan sa, gan was tríomh áta, trí nóma go chéan báta. Centre of the ring gears, please.
Cúpla focail Dornálaíocht ag an réiteoir dóibh. Focail tapig leis Guine. Agus ha le meachtain sa. Gar an na bouty Lechanis. 57 kilogram. Round one. Shahuin, Breslin and Law Ravine. Doran Clay, Nusoid Kit. Couple Bully Dasanash, Lehan. And Hoopla Bullion Son Lehan Air Breslin. Breslin Fnacht Law Fine. Breslinacargy Kellie Nish. Right to Royal Squealer. Agus come here, Antoine, will Breslin of Nunsi or Fadax and son will Lehan attack the Nash. Well, Keisha, yeah, shouldn't it? Breslin, she couldn't Laura on it because she bug my people. Each mission to Lehan, she bug it. She been on competitor at a Mac fortune, Narita. I guess she'll look at my force to tread. Stop by right door. Lehan, Nisi Schle, Breslin, Nisi Erde, and Sheen in his foot at Breslin, so she gear it. Shinna Uside. Don't get us like Lehan, son. Row up Tucker the Breslin. Right to Rock, Cormac Schnellen. Reach Breslin, the Law of Vine. Will it das Lehan, son. Agus initial Lehan, come here Lehan, has a Law of Vine. Will Winina Kinish. Bertica Fos. Gira Kellie Leva Stylem. So Rish Lehan, cousin Donovan with Lehan, a son. Agus Breslin ish on the tactici. Antoine McGivern, that's true. Well, Keisha, yeah, fekke minute she heet garage and goes help on chin. She come with more orthodox. Ach, the hand chin she could pressure look at the other and Narita was it. I guess that she brew she up on the very Kellie, Breslin. Cousin Vaho Lehan Nerhan. Doran Clay attacked Ishlinchi, Agus Tainchi and Ash. There known soy. Breslin and Laura Agus Boyle fight kit. Shuchwin reached beneath Farrow Breslin. Doran Dassin side Kinish, Kupla, Count Katikes are reached Lehan, Tacht Ash. Cousin Vau Lehan. And it's Omar Skyler, Schuller Gemertica. Plus a reached. Breslin Rash, Laura Fine, and the Shinnon Clog. Agus Antoine Cad captain the kid, both the son. Yeah, Keisha was a cost deal different that either. We Breslin shin Vichy girl came out of Onyx. Vichy girl was a Fekran McCarthy and jab. Neighbor ni smooth very Kellie. Ex Iber jab ni smooth. Or tan fatch and Nicke. Ach Lehan that she brought taker of fashion like as them nishi chassis sheer when forward and net close. So Breslin Jacques that she didn't unseat. She just rash like paid in the sea keen. Was that Fekran chin put down the more. Agus special Lehan how just Nershuka Doran Claystacht is decently Lahorlach agus Yinchi Irach Machta Nunsi Crandirach. Oh, Keisha, yeah, Tashi planted the Costa Gamai, because Tashi Tiachlischen love clay to hear go analyze or fad like. Marsha, Katsa Taralos na Kuni Lohan Hura. Breslin, Agus Lehan, Marsha. The Mechtas of the Voltor, Kuka, doesn't Bert Dornálaíocht Mefatration Bouts and Hortov. Keisha, yeah, but she's not going to my jacket and the multi can't get come out the one, so can't these take her so you know, he bought us a bit. Right two. Breslin reached the Laura Fine on Tus Harlesh. Bautasa, Lehan, Mach Temple, Dasso Lehan, Rador and Nigakele, Stacha going to Clugin Breslin. Agus Breslin has she Machni Sapul and Bautasa. Keisha be focused close layer Sahuine. Don't be sheer get das Breslin about the sun. Lehan and Ishtikir Machter non sui.
Kaci Athy o Lehan. It's been Doran Dask. Love Clay. Breslin a Praba a Girog, so I did the Gadas o Breslin. You're just in a Gibrud is the head Volta. Ruish Breslin and Gama, Robul as the head, Count Cuan. Communies compordi Antoine nach Willer Breslin sa Volta sa. Tá, yeah, well, has she an Lodin, shouldn't it? Because she get come out when you're a trade. Tá Lehan, tá she Gabriel Clayton come out first, because who's can she love playing that either, was it? In Tad after for Lord. He's on the hunger her father and verticanish. Didn't go ma. I think I'm she Pokey Björn Sus and shoot and macht on see. Breslin. That's the hand macht on see, I guess. Right, draw squeed low. Breslin. Gairille in corp of Woolish and Love Das. And the so Breslin Roish Coop Gan as Kellie. Stachs a chluigan. So she macht nicht als den Doran Das, Nash in Doran Clay. Lehan a chas of sheer. It's called Doran Das. Or Lehan. Kaci Athy an Boutson. Or Breslin Dearch and Praba sheer. Fuck you, Versa. So Lehan a chas of sheer and he's most of Boutson now about the Derrick. Breslin. Communies compordi or hinish na marvis head out the McLoughlin Lapadas. Will you fight in Ashike? Sus the Mert. Macht Ruish Das o Lehan. Tráchtaireacht agus sin deir le bouta a dó agus hosig an Boutson fé analús fad Antoine agus í Breslin amach go maith. Ó cínta, yeah, bhí sí Gabriel and Jab ní sár an cébáta gon tred na ríide agus bhí sí Gabriel. Tá sica sí is Jab níos fuide bhí sí Gabriel céan fósaí éisméitin frí Lehan tá sí lús go má leis chluigean agus tá sí tíocht arás na féin na tící nóga. So ní tad a spórla ar bhirte go frí láid. Ní náchar agus Come a Tráchtaireacht Mertca deir an Bouta son. Agus be sé decans na Multóirí. Duine go sofiocha. Ó cínta má tá go leor fuinneamh úsad ag go bhirte go na ríide agus chuús caithans Breslin tá Lehan tíocht le péan zícín so ní tad a atrum na ríide úsad be sé simú go dtíos na Multóirí seo. Chnoch mar astrú tacticí ó Breslin a fach mar Boutson bhí sí Dairigh níos mó buíáil steach bhí sí meach níos tapúla. Déir ceann na ghil níos cuine na chéabáta ach heb me sé híí an Bouta dearn seonis. Mar se seo an Bouta Derrick mar chin sibh sa Derrick ná Jennifer Lehan Zara Breslin. Is na gan a gom an scíocail chuisteach ag Lehan a sí olah le dó. Round 3. Seo gain mar se an Bouta Derrick. Ríiste Breslin a lá a bháin agus Lehan an bha. Cúb ceann as chéile á rín scuilte a sí fós amacht. Cúb buile tucaigh Lehan de Breslin. Cawn eile Stach sa fós. Daig le Breslin níocht Bouta son. Right, try gear leart leo. Gear an masca hocrú agus Lehan hána sí mach go hanna bha ar fadan son. Ó tháinig sí mach an tuirta ní heis siar choú bhí láh clé sé Gabriel go máide na ríide bhí sí cá is chola angel na ríide. Sinna tá Gabriel. Agus an sosa carose Lehan be sin an macht ar nún sí ríist. Agus chuir sin as de Breslin ar slí go raibhirthe an clogad a bhaint agus a hocrú dhéanamh. Lehan a ggéir machtí seo. Lehan a bogad timppel. A dhéanamh deacarta
the Breslin in Spruka alt. So Barney, I'm sure Lehan in or Gden Breslin there non so. Bulele, Lehan or Bullock Breslin. Can I happen to Anthony Smith Lathley treat about the Derek? Yeah, mate, feckin' Florence and feckin' close to President, she got to Nuncy to Lehan, she got my cousins, Nari, Gohari, Gian, comfort of Ben and Chin and a Macfoot Gale or was that? Thanks to Gary Lehan, just bull a few in a vine, I'll gach bout in the Wilner, Sheen and Breslin and Stach. Was macht. No, mit le macht se out so. Breslin is niet gasten, kopen bulle. En dan Breslin is. Hier sprak hem schoch Lehan roest. Kashicht wou gies Lucius. De love shies Lehan gemahan is. Als je moet nog. Special tactic Lehan just chas of sheer August ligant the Breslin macht non see. Okay, TM mar shouldn't have one isn't she were Gerg took her Breslin Gadi, I guess who's Gadi la jab Nari that she cast a like and I guess she cast in love clay fresh that she all shaft dear her smut. Didn't the restell and Sonneke. Das spot is war Lehan Breslin. August count ma fight a cool keen Pheadair. Lehan I saw with it. The second le macht no mar since about so. Smid de macht August Lehan fós macht an on sui buile le fight ke. Breslin shin and clog. August Antoine Tusma. A going nation Tranon and so August Cadaba do lever and trieve out the sun. Kaci, yeah, you're more or less hosse Breslin and the larger father because ik ga het jammer geert nu Lehan aan de larger father so but someone dus de eerste multi we all still different version like wie is wie kon nog een paar Lehan gur no about the tree she chas of sheer and come her cap she grab a ke. Kaci, because what about President there Nuncy in that show your appreciation for both boxers. Well done, Gert. The winner of that contest by unanimous decision, Lehan in the red corner. Agus a cluis Show your appreciation for Zara Breslin. Ní bhéin chuir ceiste go mótóirí an son agus tócha bhíon cumas an air. Bhí cumas, yeah. Having been trí about a chuid glóirdas na réide, because bhí sí would have been Breslin and Nuncy in that area, bhí Lehan, bhí sí fáil níos cumas. Dúir go an tuirte go le ré, bhí sí baint níos ú tanna bheits. Cuma níos fear Breslin sa tarna bhát a raibh áir a tús an tarna bhát a dairg le luasa chursa sa tréad dairg le cúpla buile áirdach. An Lehan mar dúirtú sa tríomh bhát a bhí sin an seasamh siar bhí cuma compórdach ar agus bhí sí fáid na builí níos glunne. Yeah, bhí sí pucan ilan a chuiaseach na riide, bhí sí gompar chuige agus chuas chaisín dána bhí sí cá an lámh lé agus lámh yes se le feiceil an sin na riide was it agus go háir na duine tíochttaí bhí sí ná na sinna léamh agus bhí sí gear amach an dána sin agus bhí sí hén tíochttaráis le ceann na Pheadair. Sin an faoin is lígur léisi an trade hicsí cad bhí Breslin íanamh hicsí an bua bhí ché chaurig an íirde le de bhargraf sí beidir an lethárlach san níos ísle bhí sí ná úsáid mar fantáiste. Cínta, yeah, so branch was it nus Breslin sin mar den níú sa sin bontáiste bhéiceach sin nach í déinte. Mar seas mé de feire deire an trid áir san hamid súil go mór leis a trid sé seo an trid mór go go chéine sa timppla a caiin fe agus sé hé seo John O'Connell agus Brandon McCarthy tacht le chéile agus she shot trid an loy in yovna ha. So la me shot in trid more but Brandon McCarthy shot the one that cliff of Europe hanin agus yapping a culture idea of start national so could create point my get or vision the raser. She doch rette Anthony. Key to ta is my there is echt sin hin agus tá rins ma taige le trid the national fashion you know agus tá chalig tá club St Michael the Tijan tá net a call has na bliant le downly more the got to ruin ach héis major Martin tá fair dog as who in the middle first John O'Connell to then about the bonarig mighty hands think that's version so can I dem a new walk over this on like you know so we must try to man show way
Bert gan na Donnelly. Kens trud an dóla go megan so meg se oscte me siad a pransáil timppla na háte nú me siad socha a góngur le na chéile. Well, Bishop Simmer, but the vertical gear, Granada Keating, fought the Canis, Tachogan, Narita, so Bishop Simmer is getting a name, get a dozen the Holy Trinity Belfast, John McConnell. And in the blue corner, representing McCarthy. John O'Connell. Farris is the festus Darragh agus Brannan McCarthy. O.E. sa festus Scurum. Agus an Bertica so ha come anna an the bhuinína agus bhíoch an slí goil McCarthy is stána O'Connell. Sin in sicólaíoch nó dí beag go beidir nach mefa eiscintich an nach ha. All Keansy, yeah, the Masut, my dimmer, Chulna, Yapping Sur, Gomorla, and Gancho, Nishnaria. But you hear a couple of seconds down the space, you bet you the gear a Loroga Og and Gentry Crane Deerach. Like Michigan, Derek Hill at Hirsch, First and Kid, Siachnik, Numit was a good threat. She O'Connell macht and see those spider. Agus McCarthy, agus Bertica, a toish, a fire. Agus she the Salvador, when it was a cunis free lash, take a soul or in the hood. Put it as McCarthy. How loose against Steve for the Stolz Samach on the Happic. O'Connell, Stachs Smeg. Sviachan Mertica, Ishlu, Gira Rodaig into I'm Shoe Cossindva. Nish O'Connell, how Laura Vine. McCarthy going in the rope, beginning. Sheachter Fado O'Connell Stiger Clown the Shear. Good so Antoine. Need Queen Bully, Feck again. Neil Narida, Tasha Simu Gamani, Tavertko, Gary Hale, Hush, my dear, Bully in the row, Queen Thief, my dear, so. The logo master treads for the Lord. Lately treating here about the Vertica, Marthur Antoine, a Tosh. Giri Brumach, Cancer Tridig Mega so, Kadgo Kerta of Yenov. Come here, not as no in macht an unsi, a Gart go Folin. Das on Mertica. Vertica on the Hasul in the Hele. On the Yas. A shop Bert va Osargor. All Keansy, yeah, when the verts are loose, you give verts, I guess, a steel, to the fecal and shin narita, I guess. It had less ball as Atrop. As you understand the lava and Antoine, Vertica can stand lava sort Ishla Konichi, third point cousin, Dochlegin, Bin, Den Ganonu. Nima, to keeping Chakawushin that the net Tahi up, I guess, go should Tesh, should Gary Hale Hesh, my dear, I guess, I should toss a Katan Tahi Shanakub. Was had Gary Hale Hesh, so Tasha cannot come to Susie G's. Can Fionox Nish, Kupla, with a topic, make McCarthy. O'Connell, Solar, Doran Clay, Motos a Hor, McCarthy, Gnish, the Tráchtaireacht non sui. He's Farrow McCarthy. I shall compare the Gnish, taking check out those a Hor Mach. Cliggan Bug the topic sheer again. Agus Smith, Jidgemis Road, Derry, he had both the honest space shoe or fad. Agus, begging here, both half out Ilanova. All Keansy, yeah, my different, your Tadless ball is a raw down the gin. Made the Vector mention that you're made that more on the sport like Happy McCarthy, and Shafal Bagon competent to her dead. Ach, Bishop to pull on the whole way, ach, force view, can't have the rest they can't. So, there's a local master choice force, ach, we hear about the man. Rud has mach fe McCarthy dro Derry gesul mar durtu. Vi come over there nis compordi ach vi come grshe gur bullen nis loidrige beidir na O'Connell. Nu gur sort nis mo farg beidir tachtesteach an mulle. Okay, so the bullet drum McCarthy has sponsored Thatcher Kaci nu for nu stop la Jamie Long nu shall gunja Thatcher Kaci. So the bullet drum McCarthy ach sta O'Connell leversach frishen. So but a similar command is there on the boat is the McLoughlin. So O'Connell gears toch a ear just in Shinu side nog han love place. Second time. Horige.
An leor son. Is a sumú go máis mach rúnar. Mar se has a cocat Round boir two. amach meg bouta dó a bhrí neagsú an cé cean. Ion buile catteach go fáil ó canal láh clé máthas a chuir ríist. A se tuair cosintá taobh deastach ligan na bouta an rud náir bharsúla gas i chéad bouta. An dor an dasúas dor an clé chumá bouta. McCarthy níos cóngraí. Agus an luas a féin ar daintear an ón saí. Is léir gwyl o brofaile dyn teg McCarthy yn chéad boutas gwyd sé tritio ffrwyd y boutas Antoine. Ó cínta tá sé fecimlinn sin tá sé gúir féintal agus tá canal tá sé feidir sin frisin sé duna féinta sula gais an dana so ach tá canal héin tá sé ggéir sin i léomh go má chéanana. Vertigo feire. Gwyl o Mertigo. The gira is rá. Sort barna aimsú na póca éigent. McCarthy fe cuarmach. Úsáte a ghólinn san réiteoir. Gasó McCarthy san slígur frabse machas. Maho McCarthy. Like a combination ma a chuir le chéile. But je dekker though Conan slígul McCarthy gastrú in ear do ísil go ord eins was spruk aimsú. Ní sam naí ach fecim ruta gaibri má go McCarthy ná chuús canse an combination tá sé mór a buinte ríis. Ní sé fáta sé an le fá bulte so rut nach beidir sa chéad bóta ach se le fecin leis chuús chaise an chéad peir tá sé mór ríis. Tá gus a lús ní smú na ríide. Saléir sin ecint Keisha bhríist an san ar héinte isteach go tapig go dagan te machas. O'Connell troch up i gáin in stáilm. Ar cha sé fachan eisiach sin buile cúla clín agus Berticus an is cúpla buile déanach caitisteach go Mertica an fáine a chailúnt go lena chéile stáilm. McCarthy buile deas sa ríis tachta an úsaí. Man O'Connell Grimer agus tá McCarthy leanúnt roig nar ceapan O'Connell an réit orchan a stoppa. Nach mar deire an bouta sa buile ag O'Connell. Me gén buile ag deire an bouta. That's O'Connell. Dakar le leib mar cheappas gurh McCarthy go mór chin tíorcha go déir sa dar go O'Connell cúpla buile isteach. Cínta mar bhí sé spáinte bhí Brandon bhí sé chu go leor brúir na ríide agus bhí sé leis sé gúsa lús go má bhí túscur sé siúd bhí sé mór ríis. I go déireann sin cheapna O'Connell bháide ceann na péide sin le feiceil. Cí mar rééis chuidir na bufaointí an bhóta san agus McCarthy cínta is tapúla agus is láidir an mert ach tá a gairú le O'Connell builí áilt bin ceann deas. Mar se an bouta déirigh Antoine cad a cheapan tú. Ja, ní mór nátar na ríide heb mar bhharcibn sásta go má na ríide. Heb mar Brandon McCarthy began ní sásta ach Second side. Heb go beidir O'Connell mas díobhóta agus Mar bhí rá bhíon berta sort fáid níoinach Round le chéile three. beag an bouta go má. Níos mó glúiseacht ón McCarthy O'Connell. Seasamh siar ar a chus deas. Cuan McCarthy gíre spragach an cín sa rá leis bheith níos gníomhach. Rá leis ibrú. Ach sin cad cíimiid ó McCarthy níos a McCarthy tachtar an úsaí. Buile deas ag O'Connell.
So Cuan McCarthy. Here a Gríofa in Keen. Can I happen to Antoine? Would you Borhan or would you Dimach a treat Brandon McCarthy? Been info which is the baker and there's an air. I kept took it around and I kept go should get till the brewer con Narita was it more toxic go and wool sige the rare time try to right have to touch him with the girl funny wusige vertical Narita. That's over McCarthy Bautison. O'Connell Foss. Come on. Keisha Cuormach agus gan inslúan sa cluisiú tú gachrad agus Cuan McCarthy Riley McCarthy go O'Connell le trécha má chluise marna sús na nach chulisca gur chula O'Connell le híos an san chomá. Agus a gairíle O'Connell Foss cúpla buile isteach. Tá Narita ach Foss in tá Gulur McCarthy didn't go on dance himple like Tasha, but yeah, to shake every loss combinations like the Macharish after she touched it very heel. Don't make point after so. O'Connell is Arnold so. Team Cheshire. Noske and Duran Dasacha Sheer Nick Bullet. McCarthy come grime and love clay. Vertical fire. McCarthy the buile. Conlon Mulurudi. Buile Daselle Duran Das. Over McCarthy. It's a stronger McCarthy Gayulesh just couple buile. Sevresha all to go near O'Connell. Shin Canva go O'Connell or Dere. She showed McCarthy a Roy Stella Gayulesh buile Chavista. O'Connell. Finish couple second falk on best kill Mac. Agus Lehan Club Builta Agus an Vertica Sarag with on the Brian Buitica. The Mac couple ping in the gut Kyokadina. Ní sam Narita. She similar Skirga Mason and the Abs the Multriach. No camera Sula towards Ma Agus Husband and Nishka Fear towards on Narita. Ach mates. Honey, wish to go. Brandon McCarthy, the fashion, these will pay these glunne. Ach, force, you can't the pay the pay these. Show your appreciation for both boxers. Treading and vertical. The winner of that contest by unanimous decision. Unanimous. McCarthy in the blue corner. Shane McCarthy of Uig Agus Kegar. Show your appreciation for John McConnell. Be coming his larger McCarthy. Well done, lads. Be Narita, yeah. Husband and Chimwa there because Husband Visha Lewis Viga, Nitushka Visha can the combinations, I guess Visha Morish, I guess. Referee Blanchard goes a bit of touch, goes a chassis war one, goes a touch, we're going to very heel. 4 Brian Barry and 5 Tommy Lyons. I was coming on the Yamach O'Connell. Shapshik of Shansagach Stocha, Nair Irish, a Rohan Bully Glana, all to McCarthy. Bedia, Marishal affected was a near more on Narita, Ach Bedigro, Bull in the Rose, the Brescia, Egg McCarthy is grown bug on these Funny of Usa Zega. Big a bit of hassle, Deda. Yes, don't look more keen to Dar's a tree without McCarthy. He's more funny if you make an unseen, he's miniki. And spinning to Fichter there in our ear. O'Connell, but Trinity, how the sun and they've had it. I'm taking check Grev chance again. Oh, keen to egg on those. Keep on the Machma there. We hooks are colored on, I get near Tadela Sports on Narita. I Katu Kittens or to be birthed downly than Scone Narita in Chimwazer. I was in Cudders noch na evident on the steel in our ear. O'Connell is here. So, we share. Cuormach leis an foin of grúsáid nó cain grúsáid ach McCarthy land in a bugga luas isteach samach. Yeah, it's basically been a has amach go McCarthy na ríden was go sha gélu agus chus ka kamel go sha gélu shasamach agus basically been a has on na ríden foin of níos mú spoon of foin of a sponge. Agus beg an afraid and son. Boxers touring, please. On ta an chuin beg Brandon McCarthy on special gwine dinne. Don vert show go meg osar chorig again second. Agus Station Nathan Richmond and Jack McGivern agus Darren Govandig McCarthy team from Pheadair show mas fade leis maar big duchlan more idir cooked than vert so go meg in the gwine and tacha chuin. Contest number 4, second semi-final at 63.5 kilos.
So Between Shaska them, the red corner representing Kilo. Scorpion Ballymoney, Nathan Richmond. Richmond. Festus Darragh agus Jack McGivern. And in Festus the blue Scorrow. corner representing St George's Belfast, Lacho Jack Manish Trinity McGivern. Gwyn O'Kane if I could go in. All Keynty, yeah, well, Brett only shows Belfast, so Danny Walk, Ricky, the first. Centre of our ring boxers, Fish simple please. go kicking Osha. Agus Rhys Chico Leif Bertga Stan ar a chéile. Laura Voine. Agus Nether Mesha mar again in Chéad. Trid Vigan, Sclella, Bouty La Canish, Scatri Punka Kuig. Hogo Canas McCarthy a Chudam. Achne Chur Chéile, Laura Voine. Ní Shuka the Tarlu Boutsa. McGivern and Laura Voine. Richmond. Couple Buile a Laura get. Bertan Chasuil Verza. You know, Glen Buile Fecka Gwyn Fos. Fos macht. McGivern Compor the Solar. Builello McGivern. Nice far or Richmond. Sin cúpa báilta níos Anthony go Richmond treis an air of bhuaile agus nada bin Cousin Val McGivern nó Richmond. Yeah, Keynty keeping be McGivern to just go and try to hush agus to go hustle after a chéile ach keeping bug on sketimi at Richmond agus to just go was it Dochan Keane is Hamas Renan. Yeah, McGivern. Quav nua chudineh an áíre seaamh siar look mar an sunna agus a roiiste ha sé ligint a Richmond tachlin Keane. Ag siúid na tacticí bhíon Dornálaíocht mína ráúanta. Ha McGivern sort. Hé, go sé gimmert le Richmond ach. Ha McGivern in ligint a Richmond tachlige. Ag san ar hagan sé ar os glítar an baran an ún póca son. Ha McGivern na gaiirú leis. Marach look mar an son. Agus tit in Richmond. Agus anna riddig McGivern and so. Keynty, yeah, to have Danchiga, Jean Clishan at either was it like as a Huicha Gale way to Shagir Gutuka, Richmond Gutia, Gashinata way, strike out to Kamao. Beggar Richmond, Oxney Richmond to Garth. Right, Jorkin to Gafagama. Richmond Radish, which I go mat. Rash Sahuine. Agus Shin Ray Torag with Daryl Shin Agus. Keynty near Richmond to Garth and he got on the head boylags and then Tarna village near from the Cussa again. Near on either Heppinger and same road we after now they well could has my homesonish now Grom McGivern Bergen he's clicked now we look a bit the Tigros air Richmond shouldn't be white McGivern I guess time show that either Cameron 4 Malachi Scott and 5 James McCarthy. Show your appreciation for both boxers. Well done, boys. The Richmond and Son, the shed in Van Ireacht. The winner of that contest by RSC McGivern, Hig McGivern, Cadvi and Taft, host Shea Garta. Show your appreciation for Nathan Richmond. Well done, lads. Solid Richmond, I guess, Yapping the busy Becca Agus Marsha and Tacht Chachuin. Referee Larry Gerard. Brian Mahon. Tony Davis. Jack McGivern, Besha shoot sauce, and he reverach Lavota of Ridge. It's about the Canisha going to McCarthy, or Brian D and the Gagan O'Connor. They both my Pheadair, because just similar to how the Keith Lord of V McGivern, I was treads Lord of V McCarthy, so it's a similar command that either. As made a fire sheer or just the boy league or Irigle McGivern alt Richmond August. Maar door te noemen diegers de Richmond de Steven nog af is ja heen gaan keen agus just has McGivern sheer agus couple of pat shot and so to shoot agus. Wie McGivern girl wie leef is leven treads on toes naar ieder is basic hik shake up binnen wie why hecht gaan keen naar ieder was het agus good Dibers beter to Dibers show is er naar ieder. Met nog meer Olive let alles zo. Ze geeft Brian Elle as met die Feshkin kan ours er. En McGivern no bochen tax is long bij Wayne Kellie agus Evan Fitzgerald. En die geeft Vert Elle Veglin en 6 kilo. So she the glan in the rope here Flatharta.
Ó cínta, bhfuil tá se le lína cóbhain is sin an nós núteach go na ríide, was so Kaci chuir bheith céad hín gé ceart. Ní féidir dul sa chance, ní féidir bheith rochúrmach. Agus mar se cúpla bríon maith feic a gcuin nach go mar Lehan an buchant Breslin sa chéad trid, McCarthy buchant ó Canal agus an son McGivern na buchant le knockout na ríre wed croch stop leis a trid Richmond agus be gan nach trid an son idir McCarthy agus McGivern an tain se chuin. Agus na Dornálaíocht so go mit fnacht ar Wayne Kellie agus Fitzgerald. Which a dachar do siúd in éis mar derm ha mit fnacht ar Wayne Kellie tacht amach a Fitzgerald olafach. Bhí sanna ceapa go meach. Och na nómant eile go taobh stig so go gléifíorach an tacht amach a bríon. Ó cínta, bhfuil sin ar bhfuinú tú téús ruútafred caite bhar gúnaí feire ce chéad déanana tred rút na ríre agus tagann sin thar chéile so tuigann sin bíon olbhú réite go na ríre was it agus bíon sin réití le naach gáinna sin líonú met rihrí. Agus níos an si dul bheith tachtasteach. Thar tréis an ordú a thuirtáibh. Agus níos ha nach mar olaf le dul. Mar bhís rá Wayne Kellie sa festas a darug agus sé siúd a gine Evan Fitzgerald. Contest number 7. Oh yeah, cínta Semi-final at 67 kilos. Between the red corner representing Ballynacargy, we have Wayne Kellie. International agus leart. And in the blue corner representing the Esker boxing club, Evan Fitzgerald. Kellie in the red, Fitzgerald in the blue, your referee Larry Duran. 67 kilo an trid áirithe sa. Wayne Kellie cénsar trid go maiile siúteach an Center of the ring boxers, please. Well, it's all pa frishin, so beidir mar se bragic in the stíl taig Fitzgerald na ríre, so go háinn is a trid sopa tá se an dachar go nátarach na ríre, was it? Cécho dachar atá se, mar cluisiimiid gonaí caint fin Southpaw chascad Kitó Round one. ó bhuiid sé difriúid? Tá sé difriúil go háinn is trid na ríre, was it? Agus an éad a bhór nachhfuil an taí céna go fé tríide gine duine mar sin? Ben amach go ní chasad fuirt go rovinnicid na ríre, was is a trid ach bhuairsa géad an der hagsad le sé cuasa níos tucra. Agus rís dó siúd nach dig an Southpaw cad é bín an láh dasós do chóir amach a ba? Se sin é, ja. Rocky bil ba mór dul mór an be Southpaw ba Rocky ba. Fitzgerald ré an os nascadí a trid. So festa scorum Kellie sa festa starag. Kellie a machlis an dorn dasan mar hín sibh. Jab, jab, jab. Agus é lorg an barna. Sin cad bhíon ar siúla go bíonn siad de gíre plán a chuir le chéad go gapach an téigúil siad trid na gcuine go raibh an tarlú agus san astríonn siad an tacticí nó an buile das ó Kellie. Fitzgerald cinn tú jet ar cosan do chluigeann. Taiginn sé sléir go dainn séar tacht ó Kellie. Cuine Fitzgerald tar dan chuid. Tachtachtaí chuige Kellie. Dachar lena seo léamh go díosa anta nach a cumar go le gairí le Kellie beidir cúpla just buile glán. Yeah, ní mór an atar fi leir, a méid feclamis bei Kellie na go se ben níos competition na ríre agus tá se cútan tar lorg na barna oscailte ar Fitzgerald ach tre lo go má fós. Das ó Kellie a ríist an son. An bheirt sa bhaid níos tóiste. Í níos concrete a chéile. Buile cuir go Fitzgerald. Das ó Kellie. Únsí bha. Cosan bha ó Kellie. Rís tá gairí le Kellie som just buile sa bhreiseáil de gcónaí ar Fitzgerald. Agus dinse sin difrioch gan áras na moltóirí mar má cuma ar go Kellie chuin cín. Macht a ríist nach mór déirí chéadhálta. Kellie a ríist just gairí leis ceanna bháin na aimsiú san prabann sé siar.
agus Antoine Stoilm. So we dare in here both is stom go be Kellie be hachan keen. I can't yet. Well, even for sure, there's a sorry earth near to Tjachan Keen the Goonie. Shin at Wayne Kelly, Scores and Self as Tasha Pukin, Contest number 8. like Tasha, a couple combo with the rest of Fitzgerald Cheshire and the Moore. Shin at Gabriel Kelly. 4 Tony Davis Now, and it's 5 on stuff as Brian with a fire shearer. Butler, Reached. Emeka, The Onwuka, Motora all fire six, show Luke Anthony Maguire, August just Esker. Keisha Kellie Well, just like I'm Butler, sure Spearhead. the Pokey in the Barney in the Peel Bioga show going August Shin Stoch and Friecht. Keen Tieg, Tasha Gabriel Nilinachi in a gear, one is Nisar and that Fitzgerald and that either. Was a Tasha Kabag on faint, Mike's Nunchins, I can't faint, Tasha took Fitzgerald Tjachan Keen, you have to bully Guan and Chinner or smut. Yeah, Kellie Stoilm could bail in here about the Putika shoot. August Fiona have money in the Hakoma. Land of Vanina Kellie, Hancomer Kellie, which I should the Gannis and Tritsogs of Fitzgerald stock, just like Lorugno, Gira, Barna egg, and Ruday. I can't, yeah, because my dear Taglor shouldn't she's the Tahi version, the Glor Tahi Wayne Kelly version, because I mean, quite interesting, there's just the championships in recent. Right 2. 2 session Tarna Vouta, Chinomant. Now they're with Queen of Fitzgerald, Trishan of the Royal, and with Diffruli in of McLoughlin Law of Das. She hook outside, I reached time. She Kellie on Powell, reached there. She fair Rowenish, but Kellie tried dull ider on Dod Doran Gorum. She chiu Ballynacargy. I'm sure Kellie, a who's and Voutus. Fitzgerald in the Anna Debre, I reached Kellie. She in South Posh in a I didn't venture on Dorn Dasson just a Tráchtaireacht ider on Dod Lapa Gorum. Maho Fitzgerald. Counselling Willies winning her I'm sure Gare Kellie Gadisa. Kellie reached Drimnagh. That's Queen of Fitzgerald, Rodish Machta Nonsini Sminiki. Ach, Einor Ganincha Ficher Kellie High Gairi Lesh. Ha, Chief Willa Altinis. Sikiet Baltus Bullevain via I'm sure again. Coming is compared to your Kellie Reese about Antoine. I can't, yeah, my dear, so shall affect that Fitzgerald Gare Brew, Hodera, Shin at White Kelly, to show his comfort to Hulu, took Shagadi, to show Puck in the Barney, Oscar takes to show Hutchy, the Vitic Gorm, that either, what's that? Cousin Vow Fitzgerald's son. You are like Kellie, I'm sure Gart. Special gate I should Queeness of Fitzgerald in the year, Rodish Machtipel Queeness and Hucka Uside. Horish. Cushion Kellie Shin Chomas, so toss a Kellie Catatacht. Will it also Fitzgerald, Diary Kellie out. So Smig. Come a Tráchtaireacht Fitzgerald. Slayer, Gwil and Queen Gear Rodish and Cligginson of Voga. Kellie, I'm sure Oeska. Reach Della Kellie. Vula, Flagan. Fitzgerald and Ish Arvin Squealte. Hickfuck on a have. Kellie, Cooper combination elegant. Cousin Vato Kellie. Kellie var Cormac and Nishan Summer half Fitzgerald. A Tachwigge go Fion. As I come and Tráchtaireacht Fitzgerald Bisha Sauce and a Flushing Sham Clugsa. As I didn't get August. Fair play that Fitzgerald has on the year of a tactical announced marching there a style reach Vechert Raw Kellie Pordo is Mahaga Catar Shuliga. Oh, Keaty, yeah, Kaci Kittens, Hurger, Fitzgerald, whatever. That's a dinner, sorry, you're Brew for Kellie, my dear. What about for a Tuckshop and King D. Kellie, Kellie just slown in the down the egg to a Tiath Rash like combo, Victor Jim, my dear, to a fire goon, you could Duckshop, to a Gibran alien go man, area. Was it? Because go hard and steel, so pushing to a Gibran. Agus sé gaim siú Barney ein Lehan gin Kellie hasha gunsi hasha gaim siú gunpraid le Fitzgerald bocht sort
Gwyl anna iirecht a dhéanamh ach níl Kellie tar puin seansta. Ní na riide, mar catú céan thuirt go Evan muidir, tá sé dún sáiríocht ach tá Kellie just tóg an na bulí níos glunne na riide, se le feiceann. Second side. Mar se, olaf le meachta ríist. Round 3. Mar se, bouta a trí. Kellie nó Fitzgerald. Sean Brian, 67 kilo. Lehan Brian Lehan shell a rare McGivern a bhuaige sin a McGivern a Pheadair seo am cínte gír obervaile in a bhar ceochad an mert go mé go sa chóir. Ó cínte, yeah, mar bhí bú mai McGivern réid agus be sé simúna hebí an damlaí seo bheits doch an cínis be heb an bouta canis man. Agus is Kellie. Agus is sicólaíocht nar hangtaisteach sa bouta trí. Thaign tú nach chuile got ach bouta bháin seo héin seans deirigh agus tá sé feice goin le Fitzgerald fiúinis agus Kellie trid umlán agsúile nach chas a bouta deirigh. Ó cínte, yeah, mar tá go leor funne bhúsad ag Fitzgerald mar deirigh, tá go leor bulí tócaí go bhaid Kellie agus tá sé tríocht amach réir chéile na riide bhúsad. Agus fechar Kellie inis a níos mó bug ar siúlaga na mar bhí gas a dá bouta eile. Thaign sé go sé ná an fuinne bh úsáid inis. Thaign sé go mastáin go bheith seo inis. De sé gé meachtas a bouta canis an tachann se chuin. Agus rís cuine Fitzgerald tuairt anna spragada an áíre ach neadar a cuma treacht ar mohan. Agus Kellie a rís ráceanna sa chéile an southpá sin. Ísel sa bholog an Kellie. Das ó Kellie das na snécha leis an doran das. An as ar fad ó Kellie. Go maith ó Fitzgerald. Mairín ein chance ag Fitzgerald tá sé an an buile ma a chahabh cha sé ní sé fáil puin deis na neamh. Chofid bha ó Kellie. Go maith ó Fitzgerald. Chuir seo bhí scuilte san na lábh síos inis ag Fitzgerald. Ní faic le caiúnta aige. Just a chuine Kellie Prabin Chamachas Fitzgerald. Kellie a tacht dasclé agus an lábh síos ag Fitzgerald mar go bhfuil sé tráachta a chuine a ráile siad a chur an áirde. Tá níos sa trochas ag Derek. Agus cheapúin Antoine ó Gríofa go bé an bhlead sa festas darug go méid sa bouta canis an tachann se chuin. sé an dóach go máis hééis sé treite nach Kids in Thursco Fitzgerald, because I freeze an animal na rida agus ní has siar wai Kellie. Ach made a honnig with a nacht go be Kellie go be for the cousin níos glunne agus vi se de rare grand church of Dulchan Keen vi se found níos company. Is na ilnach géir agus choir last machine de was it. Banna has spanta sé na rir nach chain slí ó hús derig vi se an chumpór a chiise cad a bhí siúlaige dobar na technicí dobar a stíl trid fiúin na tridir fad. Yeah, once again, your appreciation for both boxers. Well done, boys. Winner of that contest by unanimous decision, Kellie in the red corner. Agus ní éon dát nach fé. Show your Kellie appreciation for bochan fe siúd le McGivern. Well done, boys. An tachan se chuin is mar bhí mar up an has spanta sa sin ó Wayne Kellie. Cínte, tá spanta go Referee Devlin Fitzgerald. Bhí masúla sin le túsan treid maidir catú be sé sumunas be fear mai le McGivern is táúgan agus an nearttaí go burt downlí so le chun dé a bit sin le canis mai botí canis 60 kilo táúgan le chun dé. Be sé go más bit fear siar ar Kellie an sa agus ó roiist ní bhéin flashing mar sin just landse lena stíl bhí muoíige a cad bhí ar siúlaige agus dobar se da. Cínte agus a rud fí bhí sé puamach na inchaí agus de riachach Fitzgerald dána siúcha Kellie back agus bhí sé sleanú gúnaí bhs thucha sé hípa tuúcha hípa leis an lábh chétóg sin na ríre was agus tíocha a smut an tríise. Bhí gaiirí leis a gcónaí
buile glana áid Fitzgerald chuir se anobristeach Fitzgerald fechart rá stocha Danchester Chitson níos mó ná beidir nar sé de cheartige. Cínti le catún céan sin hórtó ní an sin hóga bhhaid ach de bhálta cheapin gur an cinna ceartanta go bhéh Kellie go bhéh láh bhéh bhór ceanná agus bhéh láh nachtar ach céan thuarscú Fitzgerald éis méid an ráte. Frid McGivern in é, Kellie Tridneomh, níach sé indifriocht McGivern go méid sos lás a bhreiste go siúd? Ní dó le mé mar ní na bátaí ceannatí is an drogan, so tá seachta má le cecha le hiocht as agus hiocht na tuaid McGivern níos luachta na cheappa é mar rotú an lead bhí sé na gcuine chute óhúlann, so beidir go hasan trío báta go Kellie a fós éin éis méid an ráte be masú le báta ceannis máin. Contest number 8, first of our semi-finals, between them the red corner representing the All-Saints Ballynacargy, Onwuka. Cíimiid Luke Maguire sa feiste scorum agus And in the Emeka blue corner representing Onwuka Esker sa Boxing feiste Club, starug Luke Maguire. agus Luke Maguire ó Onwuka in Esker. the red, Maguire in the blue. Your referee, Declan Fitzgerald. Centre of the ring boxers, please. Mar se a roiis gach trid tróna tris bheith éagsúil, stílna éagsúile feice goin, luas difriúil feice goin, tús le gach bríon tris bheith difriúil, cíimiid cadar hallóig sa ritsa. Onwuka hanna féin lán de ceartíocht. Agus Onwuka an chud bogar siúlaige. Stíl dasaige, technique bha. Maguire. Daso Maguire. Gairiile Maguire, builáid named to machas. Agus Maguire gúsáid an iarde ha ges in síne ha ge ar Onwuka. Sé seaamh siar fechan slí gúil an corpa feire ar Onwuka ag ire an spriochas lú a thuirta Onwuka go féad leis. Spontáiste de Maguire antar nach gúil an sína fada san a geall na huire. Cínti tá sin le spáin sin agus háir is sópá sin agus tá sé sína siar go leor na ríide was má Onwuka tá sé geach an cín. Ach níl Maguire tar deiscadó na ríide. Fech cabhail an cos dasig Maguire gún práid le na chromán agus a chluigean. Mar se nar haintear an únsaí tá bhar gúil an cos das cho fada san chun cín leis an an builéig na chuiristeach. Onwuka sa lár se chuin a roist agus dachar léamh ceartáil ar an trid sa grísa. Cínti tá sé Tá spéisiú maid a fóscéir chéile thuis na ríide was tá Onwuka tá se an cuaach go dtíon se ach tá Maguire benú níos compatí maidir pucamach nélan chuid ar chéile. Agus mar dúirt antain na Southpaw é Maguire hífa é chéúpla buile go chaise be agus an doran das a bháin grabh núsáid go chanis nach bhar an doran clé a tataisteach an san. So mar se sé fnachgadí an ámas fearr chun dul leis an doran clé. Maguire reached seaamh siar. Méid is fleicere. Bhín sé tiny dáil stas na snécha. Dar gleann Onwuka cúpla buile deasáilt ar Maguire ach níos Maguire meachta an úsaí. Deasá Maguire. Hífáin is tíochúin in Maguire an sprioch began níos mó de Onwuka inis ná mar bhí nar thosaigh go trid. Cosíocht bhrá ó Maguire agus mé tachtó deirú i ché báta. Onwuka le buile agus Maguire tacht an úsaí a roist agus sin agus na fútsa antanach aníheachar ibriú amach ceochad an mert go tháinig amach an cíine sa bhóta san. Cínti mar bhín bhirtca an staideach na ríide agus bhí Onwuka bhí sé ggéirbh thuistir chéile ach beidir rud as beidir benna Maguire began níos compatí
nuair a chosted an aríre agus gaibbrú tuiste maig an aríre agus bé cean na bulin níos glunne sa breise é fáteigh me goir a hééis méid an rá an bhuca chur fear brú go deir na aríre gur bhrúisiir go leor. Agus an bheirtcha sitin san ar an stós na cuioine agus í tucha tréachtas mé de feidir a chudas na builí gur airg le McGuire áiltisteach. Agus an Onwuka ag deire daig leis tachtaníir agus bhís rá an bheirtsa annachreaachta sitas hiicfag má annachid glúiseacht a siúlacha. Ó cíntaí má túfás fuine bh úsa ag bret domí na be sé spéisiúnisce bheits an bátaí McLoughlin. Tar na bhátí le dul. Onwuka sa festa steireg McGuire sa festa scorum. Agus níos sos ghlacha go meachtacha. Nead me géon tacticí defiúla again. McGuire fioch cael yn cos dasig ag o'n broed lan Onwuka. Agus han sin is a fresh ag McGuire. Rís fioch cael yn cos dasig ag. Lastig nach mór da cos clé Onwuka. Pas tína McGuire bwylach a haf agus an leim siar cho taps gur féid leis. Onwuka macht an onsui. In McGuire go maithe chas a timpo. Agus an obair bhrá all in harsúil ag McGuire. Tá gairí le Onwuka na builí a aimsiú. Cuiríonn an buile san Antoine nu ar chlánaigh Onwuka. A cheapin go sláán is an aríre, beidir se bag an go bula ní mór ní cúra bhí an aríre. McGuire duna bheith hénig an na bheog. Das an McGuire. Cosint bha chun macht an fríún sí an son. Das an McGuire agus an son. An Woku cuma Graham. Agus an réitor a scar a rís. An Woku macht an únsúi. Das an McGuire. Agus is cíimid an bheirtcha a tuairt féin na chéile. McGuire. Don dasas a chóir. An Woku tin of go mai a chur siar. An na chruide seo ar an mecht. An na chomórtas. As is McGuire. Siúl timp na háite, praba timp na háite. An Woku compórdach. Síocht tapig ag McGuire sa sé sinna cabhrú leis tethe éonar ghfuil an coméir go an Woku chun cúpla buile aimsiú. Agus McGuire ag í éalú ó an Onwuka láthar na huaire. Buile deasa ag McGuire díreach ar an clog son agus. Nádar, Antoine, anna chóngrach. Anna chóngrach go dó, cínti tá. Ma dimmer tá an Onwuka tá sé duna glóir féinte legus tá sé gur staidir ach McGuire ar a Macfoot na ríide tá sé sleann in na damna sin bhaid an Onwuka go má na ríide. Tá sé le feiceáil seo rís fuair beidir an Onwuka tá sé sleanú leis an hooksin, right hooksin na ríide was it. Agus sé spéisiú go má fiú láthir. Aniachar é léamh ná riar nach chuil mar an coméir túscachbáilta go McGuire compórdach sa gairí leis. Agus an Joe deire an dá bhálta go feicinn, ha an Onwuka tríéis tachtasteachna sa gairí leis níos mó chaamh níos bhútear landáil sin ceisteile, but ha cumann níos fearr ar réanos. Á cínti, má dit bín tús mai McGuire ach bín deire mai sin ag an Onwuka, so be sé summa go dtí ars na moltarí na ríide le. Be sé síín tríú bhálta is, so. Agus ha Second side. gach tríú bhálta feicinn grísa tréis bheith anna agsúil in chéad dá bhálta rimerson mar go dtuigeann na Dornálaíocht go bheith seo an seanstéirigh. Third, final round. Sa bháltaí canis an tachan se chuin.
taking an versa choma Cuca den mert Maguire no Onwuka makes about the canish on tachan chachuin. She showed an hours. Shachto hen kilo. Agus Kieran Malloy and Jack Brady half nacht. Von Tridden in the Exa. Dasa Maguire. And the Khoshiach of Maguire. Nietzsche ho Congress Visha Sichet of out and the Vian Cos Dasan Lashtig da Cos Clay the Onwuka. Love Shiasig Maguire Khama. Agus Tigan Maguire nar cheart of ro Congress the Onwuka style. Maguire. Machir Onwuka and Unsi Agus. Didn't Onwuka come out and or going right toward Tracy the Scaru and change a topic in Maguire. Maguire Machdishal. Lap plagues Irene Session Lapa Das about son. Onwuka I'm shoe. As reached Maguire didn't really dacker the Onwuka Lesh and Lushach target team player and Vine. As an Gurch Session asked the Onwuka Antoine Schlegel Maguire Queen of Vine a bug of happy in Queen Ella. Basic KTM and basic felon and Maguire these felony not either more to jacket a 30 yard she's not either was it Gera Hound Yaro what to goose it and goose lassie lower like not either. Onwuka a Dacker Maguire I'm shoe like Lushach Maguire. Onwuka Gira Dornálaíocht as a Reach Maguire a bug of a topic. And so Cuma Maguire so Valta Sug which I'm a sheer agus sheer. Agustin Queen Dornálaíocht the shoe again Narira or have Willie Chahavach. Das a Maguire and Bautiston. Ruish del Irene Spuila Chavistach Nis Faro Maguire. Han Queen Trish Royalish Nachulach. Couple of seconds Lemach so red Sfich Maguire Boca Chimpa Love Shias. A Cuma on the Compor the Maguire Antonoski Capicheg which I show boot to get sheer lesh. Keen to trash down the Gama on walk chin when I read I guess got a close hands on Walker and down the Maguire down in the down the way not either. It's been a pretty frequent in Narita this on. Referee Barry Tugger, Judge Special Ken Leib Hawk Air Mar. Come on the board the Maguire to fit truck a second turn and say love she's again Machdishal shall say Ri on Onwuka. O Keintí is go háin ní heb mar se tarsún with their heel go shaking the guy Brushasta towards the option Narita so she simple compa. Show your appreciation for both boxers. Well done, lads. The winner of that contest by unanimous decision, Maguire in the blue corner. Show your appreciation for Omega. Basis numlan is my near Tatra Sports is a raw after run tricycle array which I found his company I guess we shall slowne the downish and the week Onwuka could have bruised it I guess shouldn't have been hassle there and Narita was it. Yeah, maar wie is right? It's about the Derek near Queen Dornálaíocht their shul guess about there. Another guest comes on. Near Shakahav Moran the Willie. Agus ornte reaction the Queen in Inach. O Keintí yeah, to shana we shall respond to Jim the Kaci couple down the Chin Narita because we Onwuka get ru Asher Narita. Ach close to Onwuka Gadia we shall get slowne. Close Kaci we shall slowne we shall get Gale with my Kenna. Sponsors va on Maguire agus Southpaw Trish Bochint sach noch mar Kellie Bochint agus on Maguire agus Hifa on buntáiste haka nach chuin slídes nach chu lisig an té ha os a gor catach an tarlú. Keintí is ceach stíl ó héin an haríú was agus se feiceam a han na blianta bhfuil be casart sópá catún na flean áú de ver chélan na ríú was it. Agus ní cheaffa go cho mór san é achas léir gur ba. Yeah, maar ní se gekotsint te hart na ríú was it. Glór go náach sach de man gekosinte go binne fá stíl áid Jacob. Cheart
go Dornálaíocht astrú go Southpaw a bheith is nó léon fáin nach astrún siad. Cínte bunta sé mórgachan da mar garú féidir trafficin sin is túisce cuppa trudní túisce go bhíoh Dornálaí garú go átrach sa Southpaw agus heapin go is rud bar bhead na wit na ríre was het. Chéad tridéile mar se Kieran Malloy agus Jack Brady lena chéile. Seo an bouta lechanis eile ha gwein sa bouta 61 kilo. Malloy duine go tosa súl go mór le bheith feirir. Cínte, bhar bhí Malloy níos cumid a baint amach mar one hour by Tranta go Europa ábhí sa seachtaí agus do go leor Trinity international fáiltí Kieran Malloy. Tá go leor taithí Kieran freisin sa éis go sin ní se tríim lena fiad na ríre. Ach leid sé gine Jack Brady ceapin bud a ché gábhí gine seach tá cáil mar ar náit global asa crumlinn so bhí sin olbhí agus réití na naid trete. Jack Brady mar se sa festas gorum, Kieran Malloy sa festas darug, agus tá Luke Maguire fnacht sa bháltaí canis an tacht se chuin. Duine a cusa ciucha go méid le Maguire. Round one. Se chuin Brady ar nún suí, Malloy mar siar. Southpaw eile ba Brady? Ja, Malloy, Southpaw and Malloy, yeah. Now they give it a trio Southpaw sa chéile buachint. Brady mac go mar an suí. Das ó Malloy. Dair leis an buile aimsú, sa spiuch aimsú. Siar le Malloy. An a chóngrach go dísa idir mert. Das ó Malloy in slí gur chaise. Agus go bhog sé siar go tapig. Brady tríte aimsú. Vertica feire. Stána agus rís Malloy dine das. Das ó Brady. Brady macht ar an suí. Malloy fnacht. Nís feinach stáil na mar ha Brady. Brady dine go ma inis. A gairí leis Malloy aimsú. Brady. Dine go ma a gairí leis Malloy a bhuaile agus is ní chasta Malloy mecht ar an suí. Stongur hastig Antoine Malloy sort chas of sheer ba nosach noch mar Maguire dine bheits mar noch mar Kellie dine. Cínte tá Jack tá se chuir fear bhrúir maidir mar is leid óga Brady seo agus níl se an chéad se nuí so tá se an taithí luga Kieran maidir ach gur feice me linke amach rún. Fuair das ó Malloy. Brady. Macht ar an suí a roist sa se chuir Malloy siar ach níl a gairí leis. Beidir na builí gur bhaile se aimsú ar Malloy. Brady roist a chur siar na tháinig Malloy ar an suí. Ní chuoin idir an mert san achar. That's Brady fós a cabh na builí clé das. Das a roist ó Brady. Agus ha Malloy faoi bhrúin sa. Brady macht an suí a roist. Agus Antoine is doch an tifriad idir Brady na dtíine eile feiceún in jobh na Dornálaíocht heile chuirdí sin buile léimirí siar. Ha Brady a cabh an buile agus a leanún de ré a raig leis. Tá ní sé bheitsteid a churbh tá sé dá singe go amach roiin mar tá sinna brút sé ggéir agus bé tá sé gaibre go má. Héisméid a chéimlaid a cuppa gan beidir beg an ceanna péad is a breise beidir ní sellar é Kieran héisméid an ráú ach tá Kieran géar sochar seasta troid ach fós tá sé chu túfás brúir Jack Brady agus tá simime go má an chéad bóta se. Ja, Brady nar a ríneis buile aimsú tagnan tarna buile anhapig san an tríú ceanna sa sé gír Malloy main siar. Cínte, gan dát
Ma detu ta tiachsha agus nisha shasta shir khorbe narida ach beachter maloin zera voucher and khashin pchins for sha kan the pay the pressure bit agus sim shagar gaman narida so Martin Malloy Benair and tactic vig Malloy nach fnacht has got fange builags and macht an frihun see Megan the tactic estu mar nachwil Brady ligent da macht an frihun see besha sim nuska the yuksha mas Right through. Brady macht an hun see reached Malloy machir Brady play das elle reached elle Stoil go Malloy an trissa of Willu stoilm. Agus tá Brady treis Malloy a hark stach a trid ní dom gur has go Malloy ve trid nuf. Dasso Brady a roist. Malloy a gasture of the stoilm. Willa Dasso Malloy and Baltuson on the Esser fad. Been on the Villa of Aloy. Kinti ni hoksha sprik second narida is visha Beachter hort sha heb in Tomshana. So Brady nisher la hush in ige shin. Daigam Loy I'm sure reached on the var father of Aloy. Agus mé tú or Oscaroint agus mar tú la hecken. Bí Brady den arouse ar fad agus buile bhaint fech cechol tapig is astrin di. Kinti heb me nimmer kritik er Brady in Santuáile caitistach an son agus Miá le Brady camera a fair play of Aloy via rudi astru agus dasher share di go tapig. Kinti agus hepping gewin an tahi teige Malloy har de bliante met der basic roja nieuw fall wel geen se geebout ach Dürger Turtle Leroy basic hoksha wine geebout nach har go fall in Deshin White Brady soga hash away agus hash away just split second chin go down agus beat daibejan chino agus Cuan Brady a chaistach an tuáile agus Kinnekart. All Kinti gone down cut to Queen solved Rinne Shafir could Show your appreciation for both boxers. Well done, boys. Kept Kinne's captain there dead in that either. The winner of that contest by RSC in round 2, Malloy in the red corner. Kier Malloy vuige sin agus Brady. Show your appreciation for Jeff Brady. Well done, boys. Omiacht in an iirechtach mar bhí mar vír Malloy rudi eistú agus mar an doran clés an gur úsáidse chun Brady áid craindier steach sa smig. Dash share the exactly the 10 second vi there leis trid. Kinti sinna stíl tal mar so profession agus spiralish and love clation and her. Referee Malloy Scott. Smig na ride with there. Judge 1 Gary McGillian, 2 Barry Tucker, 3 James McGivern, 4 Tony Davis, 5 Peter Mullen. Last steach son. Agus fiún in Eilen gref Malloy dash shen Eilen ons na fetch Brady macht an ons. Kinti dash shen in gaman na ride agus with der nie hocha split second ach an sprek wie se down the first agus ik heb nog geen koere voor Brady bis ik aan kortie financiën naar ride agus wie se keer aan de heen is Weg is gedaan de kosten nach mechen schrie goed zie de dolle stachers na Brian Morrow smacht kaartger geelig agus nog maar de Brady son just wie se neer zijn aan de henig met een hasef neer en ik heb een beter William Kaci gezegd ach heesmeter wat dog zo goller aan naar ride Peter Mullen judge 5 het wordt zo ach niet een Spruchweins mas Kier Malloy na ride was it mar was a sponge tahishin chin na ride agus chasha tactic hours at down the vote was it on trade and Cuan Maguire going to Malloy Bert Southpaw Bjark mach an the free in the sun Besha simul gomanis na ride met a raw steel different version na ride agus sin canale ve chulna sug morlis na ride was it agus doch noch mar an vertical dearni chélags Maguire vi commerger Mer du sáid sé síne bhí sé níos tóiste thug se chuid ama níor se puin bulí agus Malloy an cumir beidir níos mó neart beidir gas na bulí agus níos mó combinations. Kinti besha can dem besha clifford chess is on here touch agus níor ten stíl can mar hélik in gevertskop na ride so yep me pace for tappies we shall Trinity so it is Anthony Keelan Cassidy sa horum Stuart Edwards the Derek Phoenix so more like Cassidy lor gach scale spatial on Sol Edwards Kinti well yapping never o Robilis ni Edwards agus tasha answer gar so 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 roll shin used to my echt ele want ma has na ride ach
Lata gunne nice gúni Keelan Casti tauchaí óg freisin as Port Lorga agus Zara Downley tá tíochtan agus sumir bhir sé spéir le Joe Ward. So be sé simú go McLoughlin. 8 kilo an Tráchtaireacht has a Cassidy. So Ghurm agus Edward Sadarag. Agus Edwards. Steal de Frulik Edwards. Dasso Edwards and son. Cassidy a fire ag toish. Ag gear artamach cada game plan. Aha, ag Edwards. Edwards a Casso Daska Clay. So, Vert come our southpaws are on the Hoyer band now. Tá lot lá na húri, yeah. Helping with Keelan níos nádir mas hopa ach bín Edwards a gasú de réit an bóta go le Edwards ar national Clay agus oríist Gríofa Pheadair difriocht technique idir an Vert a hana féin. Ginty, yeah, well is my dad first I think Keelan to Cortilla Brewer I guess I touch and try to come out makes a fake and feel like I force into Edwards when you're 14 you can on Wat wie Jeff Dacker warns nach me and there had in those Edwards at the rinne go gas June tactic crane years no bogo Daska Clay Jeff Dacker warns at hen touch dacher rihim go shin O Ginty, yeah maar chud be a cool dient in that ide was it was a lad of gas because shin and say game plan take Eva Hiska Caddy nach se Cassidy was a technique dasige Comagar was smachtwager horpus kata shagira a yen of Edwards cousin Fawig and the Cassidy a I'm sure will it Edwards anish tre sokru stachan Ian Glushach ken the gash Cassidy narir has smachtu and tritzas cover Edwards adult False Heinig had ein chairpoint Edwards Markinchev Cassidy been bit of dasses Doran Clay a rúistelle agus nis hashe ag olvúan Doran Clay in a tachtastach in je jabjugus na dasses shasna na sin Clay agus Edwards a coolú is hashe nash mar southpaw Dasso Cassidy sheer lesh Gomaho Edwards nis Edwards macht an unsui But Cassidy D-Mark le sin. Cassidy slúpa go maith an son chan éalú. Buile graf caite ag Edwards. Edwards is nach salár. Nach mór deir an bauta sa. Edwards macht an unsí taking sé an clog a tacht. Agus na láva macht timppla a circle aige. Agus an clog builte agus chiapain Antoine gwylio bawd y bwyta ag Cassidy o hef. Fion just technique as a smach I fi ag an trid. Dairig le Edwards e fwyd y cwbl bawd a fi'n cwmer na ref gref Cassidy ag Anas. Fi cwmer gwrdd Cassidy a fi se dan siarad cwmr to'n even fiwn nywch Edwards tiach yn cyn gilio'r fi se Gaibrin Hukama was a trade agus she dan cymad ar an trud fan trud a fósin tá Edward Hain chile Flores chicken gab jin agus shanama soft oncho so I Cassidy be cool Bí cumar Cassidy cúpa bát an nar visca cad bhí tacht os a chóir sort dimig an technique amach na neo agus bhí láh a tacht ga chéan sort sléach 8 kilo ha gine sa Cassidy sa chorm mar bhí mar rá Edward sa derag agus cad é ráhí is navy Edward a trid Gederig Chef me ráhí sníhí se rá Gederig so should think heb blian dionach it is Second right Nadir so se rá sin irt ele waintas a sé rás nach chuil chuil le héad an sa trid so sa stad náisiúntas na bátaí Lechanis Round 2 Seochain Cassidy agus Edwards agus mar mar sa trid Derrig idir Malloy agus Brady déach éad aistú I lehecint mar han tú stig sa fáin an son Edwards rís tachtamach go tapig Sheer le Edwards Riera Ní bhfuil nach titim dáileat? Se titim so gur sciúr se for se
mitugach ní a bin bulamór an. Ach feicil am gohfuil Keelan tá se ben níos competition agus fiúna géalú wa Edwards an sin. Tá gusa lús gomáin a ríide. Tacticí sort astrig bhfuil sort lig da Edwards tachtar an únsaí is íirecht é aimsúr an friúnsaí beidir? Ó cínta, hipping go binne tá wa Keelan a ríide. Gús tu Edwards go dtí go mis an áile an ahonsaí na ríide. A se cumad sin leis an jab agus tar gaibrin ilin go má. Das ó Cassidy. Jab leis an doran. Das as an tachtar sin count Clay ríist. Ísio. Is manis coolú an cos dasan agus ar casa ón Teo sa chóir. Going in the rope way, comes mar Eloy Cassidy wig on Esker, Sheer agus Trasna, couple of Prab, Odaska Clay. Bwyle Dasso Edwards just the volog, being chair shin Pianver. Edwards Nishmar vach Tarov, Ishlu accounts Mach treat Cassidy. Cousin va Cassidy's Mark Feckwin on the southpaws, Usaji than Sheenason. It's in Jablish and Love Das, and son. Waidish and Love Clay. And the Hussein Cassidy and Doran Clay. Irene Edwards out to Nash. Edwards Nish. It being Desha Cassidy and so. Cassidy is squeal at Edwards keen to be Lehan say Cassidy and son Martin on CV. Edwards a cool in the law of a shiasiga. Cassidy going to hit Amma. Dasso Edwards. Cassidy on of our father. Cassidy's all Tobar Edwards. Edwards fave roostig so huine. Na bully attack does make sure stoppa August. Bisha attack narov. Yeah, vi tan ande kan tach vi Edwards vi shot in vi shot ger heen gemaat en sin narir ach vi dwerger an bout go roy vi Keelan vi shot fall nov dochter is dekka tiach narir. Met nachmore ik der an tarna vouta by Cuan Edwards or Bisha and Cluxo a chlushent August. Edwards. Contest number 15. I didn't think of Mahagach. Stone Jedrib Lloyd and Ishbegger van the Furma. Kintia, there is a couple of bully more to Hoga way Keelan, my dear. Because Keelan, there's a fire in the combos. Because Fickum pushes in the market very Keelan. And if there's a figure, she love Clay, how like in that either, was it? Vechert an de volle hoort de Kaci na vechert as een boutsen. Dasher shen tactici. Vuilig Sherody she is sloch a hook smacht kart. Eritrid agus near Liksha the Edwards. Trid Edwards enough. No, near. Can we should need some stage or keep in down about there. Because the right hand try to go away. There's a phone these company in that either. I guess there's a feckle and chin. I guess there's a test and try to come out. There's a goes at the range. Yeah. Come on, that either. Kifa will Muniniga as a technique where they're doing range. So sort of Muniniga as the Heinig and Vehanon. Edwards a Hartimpo Penacamalish. Kinti, yeah, there's a sponge in this. Shahuin Marsham about the Derrick. Third and final round. Cassidy Sahorum. Going to Edwards Sadarag. Sean about the Derrick. Dasso Cassidy Shigarella Shet. On season. Queen of Cassidy Rodish and Jabba Usaid. I was fighter and Cleggan I saw. Edwards. Just a tort fay. Marvach tar of sort. Nog more Brady against the trade of race. Near Bashar of the Brady. Like there, Cassidy. I got a couple of on the asa. I'm sure and son of Edwards. Edwards a machir sachuine. Cassidy. Dasso Cassidy taking check out the shul again ish. Nietzsche Igira. Trid de shul vega. Tasting Igira the Vilushias mach smachtiga kata tarlu. Taking check about Narta high like Edwards now. I had an active Marchin is Gafeda just really a chav in the Gwynne. And yes, so Edwards. Angst Edwards traced in the massive out in the Highlands.
Tá cinnte tá sé chuine chuid na réidir wisa agus níos na cheapmas go háda hééis an dána bot an fu an cúd an Thompson fu sé bula mórhaid cílín ach fecin bhfuil cílan just beg an níos mú staideach na réide agus fós éisrin sé fós an cumádar trid. Anna bhar Cassidy slí go ar bhí mar me dúsáid an focus an tóiste as a hóis, but in dír gat arsúla Cassidy. Taken se nach gádó ach fannacht as go méid seansaige ag sin cat tarlúin sa mar chin se fa se feinach a se fannacht. Kaisha buile bháin is tuigh an tarna ceann anna hapig. Siar leis. Sé Edwards gur gá mecht ar an únsaí. Das ó Cassidy. Seo trid maith ó Cassidy. Buile, aimse ag Edwards. Tá lá seáil bhaid Cassidy ar an clog fiú an chomá nach chuid antainna. An so ha sé tréis muil das a chuir leis an tréid agus sé cinnú bhil sé héin sa bháilta. Ó cinnte tá sé le fecinna tá sé chemáid ar a trid agus tá sé bra cumta tá sé just tá sé teis an trid go má agus tá sé saoús éanachaí tá sé gaibann na combos de réir chéile mar sa le fecinna tro. Fiachar seo noch sé go bhín seansa gas a sé meachta a go háil ar fád ó Cassidy. Anna chruide sin ar fád ó Keelan Cassidy. Fair play the Stuart Edwards. In sé míle díhil ach Cassidy máisteach na riire ó hús go déirigh dá comes an trid sin deiste sé na tacticí agus son hiúna sé rudaí agus mar bhí tosará hóise caiin meachta an únsaí. A cinnte bhí sé le feiceann sin muidir is tóchaíoga Keelan Cassidy agus bhí sé spar Joe Ward na riide so tá neart óbhú tintige sin léon tridse na riide le na bátaí in elite agus le feiceil sin nachta. Show your appreciation for both boxers. Well done, lads. Hasha for the winner of that contest by unanimous decision, Cassidy in the blue corner. Show your appreciation for Stuart Edwards. Cassidy Hasha well done, boys. Edwards, fair play to Stuart Edwards. In Shamili Ihal. Ach, the Vuig Cassidy is in. Agus we walk over. Referee Tommy Hyde. A half the Keelan Cassidy. It's about the Lehan. For Chris McGrory and Canisha. Cinnte, bíon trid man sin mar Tommy Hyde bhí sé héin sa bótaí Canis rábhí san ní déag I gcuine Tomás O'Toole ach bhí fíor trid go dóán. Tomás trid nach chuil? Tá Tomás trid nach tá sé dhéanana débú nach de Hála Mastin so tá chuil na cheappainn sé súil go móras na riide was ach le cún déanais be masúil le trid máis bótaí Canis teatro is a Keelan agus Tommy Hyde cos be the look be stíl an a difriúil idir vertical, they don't want soap, they don't want ach, Bert Downey than score in that either, was it? Yeah, nog Belair, you know, Cassie and Rabs and technique, those are the focal could but Belair, gur Lanchan train oil, gur Viska Cadlet in the Vegas, a couple of trid and Grisa, gur Hepper and technique, and for their couple of boilers stuff, a Ligan, no, is either Trecha, ach, New Velhomer, Cassidy, Revan technique, or Hep. Nee, my jet to Kechi Dama Visha. Distraction sin na ri hospáinte bhí sin níos breanú Crowley Jack Marley trid eiceil amach na riide agus Lanchan nach sé mór an zibbles be fan tríú bóta nú dána bóta na riide was ach be sé sumulis cechar éiles teú an na riide gunne Tommy Hyde musú le bóta máis le cúna é. Níos cúpla walkover tréis bheith gin so ní léon 86 kilo os chuir amach. Contest number 15. Kilo so seo nó Semi-final at 92 kilo kilos. eile agus sé seo Between on the red corner representing Spartans Zara 24. gine Jack Jack Crowley. Marley. Yeah, we must try more. And in the blue corner representing Munster Dublin, Jack Marley. As a Munster Crowley on the red, Marley in the blue, referee Jack James Marley. McGivern. The bunk Crave went to Master Cliff about the Europe and Leon. Gender on the ring boxers, please. It's a Tauchi Ma Jacks Tamachroon nach be a similar go mai get the Euros Crowley get in Toblin na ride. Noch 2 kilo agus ha trésin na meachan éagsú leis cin agus cad interfiocht is mó sé idir na meachan sort níos étrimme agus na meachan níos trimme nó sé seo noch 2 kilo. Was ben the bully fan níos trimme na ride dur héal agus be se le fekel an noch na ride so be se similar cechan éir. Round 1. Seo chuin ríis Cathal Crowley sa Darragh, Jack Marley sa Thuram agus Hanna féin. Ní siad sa crain á mú.
Das for Marley. Crowley, a game shoe buile gwine Cligan, Marley. And the Asser Fad, Hush Fan Jeffrey as na buili, Hannah Fain, and the line Eason. She'd non Lehan leis an luas gur trí bhauta ach anna hús leis an tríde seo. So ní dún trí Dornálaí as a chéile mar Southpaws buachint. Háid an Enniskerry nach an áthrid. Cuine Marley a ráil leis an luas a chuirteach sa trid. Daston Mertica. Tá sé seán nach chungrachanta. Tá na ríide. Tá Crowley tá sé thuircí géing tá Marley thuirt bheis go maiid céanna tá bulí mór bhil a raon seán na ríide. Nadú leachas tá siad a ceachtracha an Bertica just cáh sa cáh na builí. Go háras an meachan se níhongseach bula bháin mór tá se an déire chuile den bhuasad. Braham sin na builí sa huas. Rúi sé a das ó Crowley. Bertica den go hanamh ar fad mar rire. An Bertica gaim siú an spreoch. Agus thugmar mulla de Kaci de bhar an technique a bhí a gas fer sin an technique cén aim siú as a chmad fe trí bhauta. Neadach an me Crowley na Marley an is sin íanamh an sa. Das Marley a roiist Jabson a gaim siú smig Crowley. Marley tosna hanis a gaim siú Barnaí agus a technique Crowley a sé fá trecht an na builísan. Bhí sé anaíachar nach bhfuil an technique chéanna san nach mad gcónaí mar nig buile bí sé dachar. Ó cínte, baine sé go leor, baine sé funny bhlúgas na ríide, was it? Is go háirid tá bhirtcimis tá sé gaibbrún chuigan agus an bhólag na ríide agus baine sin ghuiche go leor na ríide, was it? Is orintha bín sé níos measanacha an buileáid sa bhólag nús na sníocha. Nach mór deirín ché bauta agus bauta anmh bhreá feice goineón me bheirtsa Crowley agus Marley agus cheapan Antoine Marley Pheadair a bhuaig an bauta son. Ja, sé simú go maith Camar rá ó tús go dtí déanana bóta is hosa Crowley is hosa McLoughlin agus hosa Jack Trinity seach so dána báta gon tred na ríide. So sé simú go maith Pheadair ceann Pheadair bhós brise Pheadair Marley a héismid ráte tá Crowley tá fós an áda freisin na ríide. A se anmh mar chuid, cíimiid a rís na builí agus hífan difriocht sa bheachan an 9 kilo a gcuine agus na Dornálas a brahan siad an buile níos mas fiachar sin ó Marley. Ach dhéon Crowley go maith, a cosach maith, an ceannach maith agus daann raig. Cínti mar tá bhirtú úsa go leor funne an sin na ríide agus mar deimar níos túisce baine sé go leor easa go háiris na cosa freisin so has Crowley go maith le cosa funne na ríide. Tá na bhauta os ar gáir amach. Marcin Skalski sa bhauta canis an tachan siúin le Marley nó Crowley. Crowley sa darug, Marley sa chorm. As is Marley tacht an únsaí. Níl bheirt sa choréin nach near chéile. Ha sé go dtír, ha sé a tuairt fuha chéile. Cuma sa tuclo fé daoine hóis agus am a hógant. Níl bhuachacht le brian. Das ó Marley a roiist á sin a gábhfuil láidre ó bharí tríú ceann as i chéile. Crowley ní sé gíre. Machtan úsí a Marley níos chun cín ar fad. Crowley sa chuin an réitor a fechan go géir. Marley. Annie as ó Marley. Ha Marley a leanúnt leis Crowley, Kai Crowley. E seo bhfuilú. Kai Crowley. Tás nó bóga timppel an fáin e seo. An tríist. An tritsa astrú mar láthar na huire. Irin an sort tritsa de Varley. A seansag Marley an sa Lehan sé roig.
lábh híos Crowley. Marley didn't go má going to Crowley going in the rope in lábh an áir to get bigger and right door. Come on, Crowley. Pheadair Shinianov. Coming the master Marley nish Antoine nach hul. Alkinti tús down the bunch of hunch and the machnus tower na rida agus BRT tasha togal machen look Crowley na rida agus tasha togal ganas meta fik flaw threads. Dat no for Crowley nach hef fion na kosa ní an bugga ken na ní an praba ken na ha sort sitte sheer on the soil. Tá tasha le fekin jin na rida agus ta Marley jin tasha shach an keen sa thread na rida agus the Crowley tasha tashu macht ver hele. No met le macht fout. Victoria le Crowley en count nog maar naar Marley er nun see. Jack Marley didn't go ma. Aha, Crowley so cruistach reached han na kosta bug in his fair. Nicht na lava. Kaci na lava ordach ní smó. Das Crowley. Marley Ferrol is an Dorn Clay, son an Dorn Das. Oh. And Marley didn't come up. Reached Gairila Crowley buile a chahav. Ach san tagan Marley and Rash is being hand though tree again and reach Markinchev and son Viachar Shin McLoughlin. Oh Marley on the Friday Shin of Varley. And Mach Ishel Ord Bugga Sheer. Crowley Lamont Roy Lesh August Chmuckamar Trainal Marley Keen and son. Number 16 Marley to Glor so the Glor Bully more kids and good Crowley can't make rush up on the homie job the one chin that either because in the wall he's to get that either Marley's just like combos exhibition so if I should be a cup of faint so we should could a dollar move Crowley and non kenna August Arbisha Chapas Graf Crowley a boom son go an no Derry ach inche go ma hokra na cosa agus hos sé caf cúpla count ach Marley beg Marley an the hoss nach me an áir so tá gairí leis mar bhí mar níháin an chéad buileach bíon an tarna tríú an the combinations amach gomada tá cínte tá sé tíochtn cín go mai tá sé gartan níos compta de réit an troid go le roi tá Marley tá sé garta bháin níos comptaach na ríide agus second side le fecam in isir so an bouta Derek mar ha ráitigan hasí tre se bheith anna éagsúibs an dábhálta eile mar thuigean Dornálaíocht go bin seo an deis Derek chumach íon bouta canis an gíimiid Crowley an mhuiú rudaí nó an raise ar an nún suí iirecht buile bhá sin buile das ó Crowley Marley bogad sé go das élínse ó Doran Crowley an bhersa tuairt anna haspántas Beid would come up again níos fear Marley ach fós hénig tá gairíla Crowley na bulís na chavisteach. Na bhar fado Varley. An Dorn Clayson in van Iváil. Sheer le count Crowley. Come a Tráchtaireacht there. Technique Marley an van nach chuileis an jabs an uppercut agus a sé meachta roiistas. An a cosa amach go mad Marley. Marley. So Janzi Gorum. San Dorn Clay a gibriú go hanmha do Varley in a bhríiste chlochmar seach sa bhólag agus ní se a ceann eile. Stach sa gíal ag Marley bhrach Crowley a sin ar taobh chligan an é láidir an Varley Cuan Marley a rá leis díúisteach ar an corp agus son túair fé an chligan agus is Marley just coolú siar begáin mar dhéon cíl an castí sa Derek gur a méidir baran a bheith idir a hénig agus Crowley das an a glúiseacht ó dasca clé ó Varley
Cumant le macht agus Chiapan Gwyl Marley chun tosig a deis fós Crowley Marley a bugga go ma cuma ach líar cuma Lloyd rare a sé fós a bugga tá fioch ar sin ó Marley agus an difriocht ná Irene Crowley buile bháin aimsú agus an tag an Marley ras le gá nó trí bhuile craindíireach versa anomíoch Marley bugga so bugga agus Hamid nach mar deire an trid áirithe seo agus Marley fós son agus búiltear an clog bhfuil leis na Dornálaigh na cuoine agsúla bin trid le dearbh Antoine a chiapain an fear sa gan gurm Ja, cínta bhí sé spáinte sin fiúin an darna báteach dín tríú bátan sin bhí sé duine na ilen chuí éagsúla maid agus chlús bhí sé géalú ó cléig chlús cha sé dána bhí sé gimacht ó tíomh cléig tíomh dhéiste agus níor sé Crowley cin choine bhí sé agus béachtir daib seo le Show your appreciation for both boys. Well done, lads. Tá Scalski sa bouta canis an tacht chuin go unanimous arrest agus Jack Marley sé búte a siúd agus be gan réid an tacht chuin mar haspáin Marley an son an techník ige an neartige as costige fan man ó cínta spáinte bhí cholas éagsúla ag Marley mai ditir agus béachtir tá sé héiste bótaí buncréomh áil aber saoir caitin na riide agus Beate tá se bra úr freisin agus leid óg bra cumasach na rí níoseach nímlíon déag na riad so tá táchaí mach ruúbh na cú ééis an blianta marrún. Tá nach chochiige agus na rudí beag nach de nófa fé ná soch na bhí se compórdoch be an luasa bhí aige na bulíocha ha bhisteach ach mar ví tú a macht ó dasca clé deisir sé an spruchaí an dechar do Crowley. Ó cínta mar ní tuisgur tíí chéad a dána búltar Crowley gus chéad bhe se gote tíomh léige tíomh dhéise agus níor sé Crowley cintíí bhar se go le deirean na riide, gus bhí sé tuirú agus bhí se bhfuil choléilinn ar deirean na riide agus epin go béad deir bhreanse go más deire agus be sé summanisce ar tegan. Agus rud eile soch an coacháil agus bíon éfacht é coacháil dí agus chola mar cúpla bouta san an cúin ar áil tosaigh leis a corp as beléire sin go raibh sé níor se cháinna díú ar ggólinn nuair an sméig nuair an post bhí sé úsáid an corp ar fad agus dhéon sé sin dtíon steach a ríiste chrála. Ó cínta níor Crowley bogach a más bhí sé dín chépót agus sinna bhil bhí cead go meach se bul an corp na riide ús agus béachta daibre se agus bhí níor Crowley chu éfachtach is a bhí se sa chépóta na riide go dtíon tríúbót an sin agus béachta daibre seo an deire. Anna haspása fad ó Marley be sé das siúd ecin Contest number 16. mar tú ledo í hiúcha gach fiosar siúd leis an coacháil is gacha gíos. Between in the red corner, representing St George, County Derry, Patrick Rogers. Nis mar se And in the blue corner, nóchadó representing kilo mar chinse sa festas Darragh Patrick Rogers san na gunne siúd Thomas Mahan. Mahan in the blue, your referee Tommy Lyons. Centre of the ring, boys, please. Nóchadó plus kilo a cheatún rá agus chifa an difriocht na Dornálaithe sa fiúnú heh an íirte ha únta agus beag na bulí níos láid a ríise about Antoine. Ó cítin gan dát mar se amach bhí híán an deing golóir na riide. Round one. sé sumú go mar ar se bhirte. Ní bheith siad cho sleáin is a bhí na Dornálaithe bhí níos lútha beidir. Má ní sad. Run sumsaí Antoine Pheadair ar fiúin an trídearach 9 kilo sé seo ná. Ní na Dornálaigh chur aon am mú a tóis sé chéile nó gíráid amach Kensford stíl. An dá Dornálaigh sa hana féin mar chiimiid amachtar an saí. Cínta feiceann sin bhd is cotín de rós ústa meach mai níos tógáil tuisir chéile agus níos an lena is deide tá just tíar chuile seach agus sin bhd is ábhíon de trúmbach an na riide agus. Níon tú cléanta mechar. Agus is tócha ha neartta chu nach bhfuil chumá an sa bhúte an daileáil leis na bulí agus tuairt fé agus Mahan sa gurm agus Rogers sa dearach agus seo an chéad trid bhfuil níirt san omar scáil feice againn.
Cadén rud is táchtaí mar seantain sa bheach an áire so mar chunach mar Cassidy is sort a sponsor have technique da need and technique har mulle berte go fólín sa tridsa. Ní nó mé fecem na tá Rogers began ní smúna mahan ach tá sé cinná míle trusgabhachan mas fecem go down ní Zara mahan ach ní sé tur an deise nó shred na ide mé a feici fi láhan. Bertica mar bheith idir an clibbert rugby nó cadach an vertica brú sa sá chéile das ó mahan. As a Rogers occur a bheachan fad tífiads na bolísan. Agus a sé nós mar bheith bríon ó mar scáil. Dean go braithig mahan Doran Rogers, Marina Rogers, Count go siúd I'm siú gart. Cousin dva ó mahan. Agus ha Rogers stíl agsúilige is é trid. Tá tá sé híle tá sé gur mulach mar deman is túisiú tá sé gur an trid a bhíle bheit mar tásaigh i mar dánaí mahan ach tá Rogers tá sé gúsa a bhechan agus tá sé míle trisca mahan na ide. Tá sé thar bheith spéisiú nach chun na chéanta na tacticí agus Címid Rogers so Kaisha steach an dorn sa leanna sé ar a bug a roiig mar chéintsibh as go tamáine sé mahan siar agus sé seo an trid haig. Sin an trid haig agus tá sé gaib bro fiú láhan na ide so sé simime cecha rair san trid a raig. Bhuiile das ó mahan. Níl an snas céim na beidir ar an tridsa leis chuins na tridna eile go nach go mar níos lucha. Á cínta gal sinna bhechasúlas sa trumhachan na ide was ní sé fáidecha a bula mór na ide. Cumú leo bheith praba timppla na háit is a feire nó go bhécha dís go má. Agus deire leis i chéad báta a gcuineann sa. Agéan bula Derek níl agus dearan gohfuil mahan bailithe go má nach bhéach sé trid mar bhile sé rid. Á cínta sinna ceapan plan taig Rogers na ide, mar tá sé gur bhíle tá sé gur bhd a mólach agus ní sé tuair deis go maith na trid na ide. Méid a caite mahan cean na bhó béad sa breise ige béadú se ach méid sé níl Rogers tuair deisú na ide. Níl agus go áras sé an ceartar fad ag Rogers, sé sin an buathage an buntáisteige ná neart ná meachan. Seo báta lechanis, cadidir siad féin lechanis is cuma fé lechanis go fád go múntfuin nacha. Á cínta gan dát ú marta se a chuos grán na ide ach díon se bhd a bud le chosins na ide. Béad tá sé le feiceil a drútrinnis. Agus cuine Rogers rá leis cúpla féinta inmh agus cíimiid ná an éistóigh Rogers leo. Mahan da nófá wige go frustrachas Round 2. Ficha Rogers gur láireach macht an sí about sa mahan an muidiú rudaí. Rogers fuirtamach. An cúpla féint agus áideag Rogers bhí sé géisteach leis a cuine. Agus níos tagann seach an tosaigh ficha sin. An nearttáige mahan a chur siar le na chorp méad an uó. So Rogers agus an chuir stopla rudaí. Stopam rudaí ar ríist. Ní chreid maith an cata tarlú má san na stáile. Éon uair go landáiln sé buile. Bíon graimhá ag Rogers ar. Da me fása má an sáinis Antoine. Kentar humor bhechart. Tá sé eisteach na ide mar tá Rogers gur 3,000 trid a lu ceartta mahan na ide. Agus mar deman is túisce tásaige tá dana a bhí go dana ní Zara mahan ach ní sé fáil deis a shred system mar tá Rogers chachad mechan ar a bhlach na ide. So 3,000 trid ach mar dit bhéins cumchaí ach búáil sinna chuí mar hééis tíomh contra. Cheart an réitóir éon a dhéanamh nó bhfuil réitóir duine bhan ceart scuile a dí?
Yeah, which decker a show Walter on that either, was it? Because go hard the rater first one there, mas ha botach more than either. Because we drug of a rater go wish a hin counts not of. Actually, the cur anach near Kellie and Ocean is Tráchtaireacht and Vertica. So, on scale Greece and being Boulevine, Axon, Tungchin grind the Kellie, no barog the Kellie. Reached it. Mahan Gira Machtan see by the Jas or Rogers. Just a follow. Look sort of sponsor so Marley so Trinity combinations all in glue shot even. Oh, three Bullyni Kellie. I mean, Heshkin Boulevine and so August and son stop fast spiog. All keen to yeah. She was a who's how she count the pay that should deal with the mole here and Johnny so you should follow you to gesture Kellie. Listen to the left right. Rogers is Machir, the Joel Queen Hennig Mahan Ags reached. How bully Lloyd Rogers. If you want the Danish share for Cooper count, Ellie. Agus Kriach a Tachlish and Tarn of Outa, Agus Godisa Cameradne Grev, Lev Mahagum, and a Trinity fad, no sort, you know, Kappas, and then it's a Tachan Keen's movement. He faded me show Vass and Noacher and Count Oir show. You want him that either going. He drug on the field, you want him at a motor lane, Trinity should not either, but the shot. Here, Decker, Kitugula Fukama, and Trudge and that either. Dina Bullet one the rogues, get us to Tobar go here and that either, because she made an effect as well. So, but she's seen about the Dornálaíocht up in here. Reached home at the Ara reached that's noch a tree out in nach Brian Fecken Trish Veggie Fruit Mager Higader gan Aura show about the Dernach and McCarthy about the Canish. Ach, neither may Cachtat and Vertsoch and the Estru Rogers Stocha Kermuida Kursi can have gan Estroch Sharodi Harodi Dull in the Joe Bader Nismon on Mahan. Ach, neither reached. Well, much are going to draw, keep on an hour say in the tactic. Much are growing the hand, the fickle. Seconds out. Since you got her yield, Lin Boo all, he did a vote in that either. So we shall similar kid of us to see about Tacob. Veg, Marsha, Chino, Matadol. Final round. K, a Veg, it's about the Canish and Tachanchoid Bay Rogers. No Mahan, a Veg on, it's a Roish Delhi, the Corana near Shade. Mahan a gear, Nismon on Boulevine Hort. Yeah, Narthaig Rogers. We gaan schlieg with je Sheene istech a gunne machen. An miach and their father Hurriger machen. Rechach Shinta. All keen to yeah, no time, Nisa Mushaskin, Kate to Fee, Kira and whatever. Ach, keen to Vachel Tráchtaireacht, my dear Spanish, a gloss, and custom out to saw Hockley Narida. Ach, Shinach Garasita, the Mahanish Gar Began Gale Winish, I guess he was Began down of Nissan Jun. So Shane Mahan and Tishkin could be shown about the Derek, Ax Gagad and Macht the Machanish, Ax Irach the Yin of Mar. Stock I think Jahani could cut pinging down in our era. All keen to yeah, tossing in the hotel that to Narida. My winter count down the road, Subresha, basically a bit Erach less, my dear, was that? I guess and son, August. Stoch Gagad and Mahan. Irach the Yin of Mar Knockmer. Nor Dornálaíocht in the Vinyo Bullet, August Elu. I shall Jacker let Lapa Clay Rogers and the Martin Plovinol about that. Keen to Gala designers or Jurassic Park, Joy Kellie. I should also Fogger Uniflu, you come for though, Bert Dornálaíocht. That's so Mahan. Gwynne Kellie, no McLoughlin, no Martian Lamach. Annie Aso Mahan. Right, Jordan Rogers are Darius, a tree of out of a law of Clays in the Martin Poe. Managir, Lehan Droig. Team Keen. Rogers and Mashir, Rogers going to Cuan a Hadeshag Mahan and so style. Thought, yeah, amazing. I think if you look at Bedouin Mahan, can the pay the
brisach an cín ach héismis ní tá datú na rí mar tá Rogers gur amach an chemad agus mahan command Rogers in the has of that. Sheer low. Mar scoil an áíre ha sin to get so rian or daso mahan arish sin ráhfuil las I chéile ní sin feic a puine again. Agus mit nachmór deran tríomh áta nis 5 second mar sin fáca ag má 10 second a dul léine cochan éim buile deirí gáilteisteach. Ceann bháin an vertica agus sin agus ceapan mahan goil ige stocha go bé mahan bhó a cha builí ach níor bhain bheith bhiltóir chun tritsa. méid dána bhí chatte go silar an sin béidir bé mahan bhí béidir bhfuil ceann rós a breise a chéis méid an ráte bhí mar caiin fe builí gláán nach ó héobh scoráilis mar Show your appreciation for both boxers. Well done, lads. builí gláán neadanish. The winner of that contest on a split decision. Split for decision. Mahan in the blue corner. Agus sé mahan a bhuaig. Show your appreciation for Patrick Rogers. Well done, lads. Well done. Antoine Naríris with a fighter in the score and the sun déna in day. Duine bháin thugad a Rogers agus tócha bhechart a rá. Referee Seamus The Kellie. mé go bhacamar ó héobh an duine íireacht tréide gart. Cinna ceart gur bé mahan a bhuaig. Cínte ú le méidí feicean go troide maidir bhí lu ar mó chéile gan troide lu ach méid téhí gur díon smú íireacht na feicean go bé mahan na ríidir rinne began íireacht ag déire agus beidir fu ceann ó bulas a breise gláán agus beidir go bina heasó déire na ríide. Rogers bin trid spéisiúil agus ach an amcéan nach sin nó das féidir Dornálaíocht at na goil go bhacamar cadé. Na dhéine cadé bhí 63.5 kilo agus féidir chud tapig a glúiseach timp na háite agus bhí sé nós bhar stáite ag an slígrad ar glúiseach agus sannach nach mar an Bert Bully mór lena chéile agus iad choránach near chéileach. Rís nach sin rud maith fin sport. Cínte sin mar sáfiín trúmhechan agus mechanétum na ríide bhfuil ní mar ceanta a go láhhain chuin mechan na ríide agus sin mar spéisiú fin sport na ríide. Agus rís nach mar le trid malói ach go háire cecho tapig ar féile rudaí a strú agus go háir an trid sin trid mó has amach mar bhí Brady cho macht an nunsaí an néire san bhí sé trid go má agus just le hecin. Agus snéan dain sé fiúin sa trid san le mahanas Rogers níor thug seach buile bháin agus bheith an trid hart is bheith duine difriúil sa bouta canna sé gine duine an bhersa Martin Keenan sa Darragh agus Samuel Again, 92 kilo plus. Between them, the red corner representing Rathkey, County Limerick, Martin Keenan. Yeah, the Martin Keenan vision the championship And in the blue corner representing St Mary's Dublin, Samuel Lizani. Keenan in the red, Lizani in the blue, your referee, Seamus Kellie. Samuel, we fear Woog, Tachagate, in Philip Brophy, agus Pedro Hasher. Center of the ring, boys, please. I'm a soul as an tridar so mar cuma aclí ar an bheirtar so mar deirtú a cían tréis seo bhuachant hana il sani té nua agus níún mahan agus Rogers ecint ham suig mór le trid ecint agus beidir me Round one. Níos mó na buile bháin agin sul chuirn si daithne ar chéile cían metan si a dús báire agus tá a bhí níos mó luas ag an bheirta Daso il sani Agus an bheirsa a tóisi chéile cuma compórdach ar il sani nach chuil an sort stíl haige Tá sé bhenar fiúr aclaí go dógus tá sé mar se an láráinnig cumad bheit sé an go ach hééis méid an rá American gúsad nílanchaí géar frisin musad tá sé ggéar a héana bhil seach frisin an ná ceanna. sé seo an simúil mar brion cuma álinn ar stíl il sani an áíre an slí go sé boga sa gí slú as an fechar cían taí haige táhaint chuid ama ní an gceatííocht céan aige Dechar
Sani is na gúil ní sort of machta praba gefioin. Mar bheith spring olaf le pléas gan bhilse. Chodas nacht over idir an Trederig. Versa, Tone Chidama. Gassel Keenan. In Ray Dorsossi at Sani. Eva had Ray Dorset, Tisher O'Hossa, Rogers, August Mahan, the Masha Shudan. Eva has gone down to different words in a god to my records, but Keenan liggen ter goed zijn macht. Sani, Tigerson, Doran Clay. Harstach. Keenan a fire a Fnach, the Sani Marangana. And the Kader Hashi the Fnach Narire. Sani, Etrumer no Costa. Dasso Keenan. Bagir Sani Costa Nis Farna Sunavega, Hagnum Bully Alu Begoni. Sani of Nacht. I guess now do in space trader Merzo, well? no, just a logo man is that's a man who knew how to hang that either, was it? Because the Martin didn't call spec shots to mark that either. Any more natural for lowness. He'd point in there near point bully se Tredvig and River the var brother third barog the hele near point bully in Boutsa maar either just the Fnach chas of sheer on the hele and other negra vagler have a cad hukoch no brother just ik hier eat hele a leavach on a space you nor other caven bully. Yeah, we should happen in made we la fekel general go shigger hele leven is moon that that gehodet Samuelson tossig with Athy Martin was there so was a fighter and freshen was on you hinger that news bar hall needs to skillig jeopardy lema shah has gone was it frag away gilla night Dinta go Hanava ag gnáras na Dornálaíocht ar fad bheith trid so inniuh sna bouti Lechanis mar derm éachta sé na rire macht go fada lei seo. Ó cínta é gan dá mar should in the críomh náisiúnta mar díú in the bun críomh tamach the World Championships tamach rún na rire á bhí mach rún. Íl Sani sa Ghuram agus Keenan sa Darragh. Stíl das ag in Saniach ní tre éiscint cahabh mór an builí go fóid chun é a bheasa gart. Nachtí siúil go ard il Sani. Keenan hanna lábha an ard níos mó an bert go ábhrí níos congraí. Keenan machtíise or il Sani machtíise. Seasamh siar an na chéile. The Trinity and the Kellie just in the pads and so on. Agus ha Keenan sort ag lorug il Sani macht nun suya style. Tá sinna híle sé gur go dtí go darnte éire na ríidir was it agus tá Sani se ebreach fi sin a fós mar agus bh tintíí heog se split second was it the hunter has to rush each. That's so Keenan agus Keenan lava he is easier to get. Ani so Keenan. Lava he is a Keenan reach. I shag Mala. Il Sani le macht an on soi agus. Beggar Il Sani the Yeshunish style. Couple combinations I saw Il Sani style. Couple hando. Cínta fecinn go Martin se spáin began go taithí taige na ríide agus began se go an began an glicnas na ríide. Tá sé gur go darna seach al Sani na ríide was it so
just simul jar gaibro fi wahar. Tá sléir gap an Keenan goil deisige a ríiste an son goil barna ón ag Ilsani. Sa Keenan din go ma sa bhóta seo. Na lábh siasige Ilsani. Begur Ilsani níos meachtar an ún suastáilm. Stoppa seasamh siar. I cuma bhar sin nach neadar aig leis Keenan a bhuaile. Mar an tá cumáil in Ilsani is an stíle haigéach. Slum go gáda tas nú a tuairt fé Keenan beganín. Rud a bháin nach stíl all and bheith got his technique all and nach marúilt an á úsáid. Or Keaty, yeah. There's a bunch of the steel that's a Sandy with the force. Isha for the money that's a hand later. I bet it to show how she can the hand to get there. Keenan is léir go te úsáid. Tá hí ha ge ha sé mar sé mala Ilsani nach bhfuil rá leis tarchúm agus san ar hagan Ilsani an son gairí leis. Or Keaty, yeah. Sinna tá gair leis na ríre chun tá sé gúsas an glicnas taige agus sé a feiceilteo tá sé chús a bar an oscailte ag Ilsani tá Keenan tóga buntaseo sin na ríre was it. Leis a jab agus ní túisce tá sé nus na bheach néitúint ní túisce sé ste agus sé mór ís tá lúsca más a gropige na ríre. As Carolina stocha an irde ag Ilsani Keenan ach the vorgol Keenan beganis isle is buntáist is a spéisiú nach chfuil an buntáiste bhí Rogers níos iard na mahans count ja bhuihan buntáiste meachna go chailse an count so tá an buntáiste iard ag Ilsani ach an áíre ha sé carú le Keenan go sin isle mar sin an na builí aimsú níos nor hagan Ilsani nún saí. Keaty, Second time, third and final round. Tá buntu grísin ag beab mar sin úsach. Tuach sé dí Keenan ís tá sé. Seogain mar se bouta Derek céhheith sa bhóta canis don 92 kilo sa bhreis le Thomas Mahan an tachan se chuin. Bé Keenan an nú bé Samuel Ilsani a bheith ann. Keenan mathan si Ilsani cumá Grimer láb an áde Keenan. Réit óráis ganis sin a bhrúist. Ilsani mar derm na gúlaní a boga go deasige Kaci tas nua trid. Go maith ó Ilsani. Ach rééis ní cuma búrthar Keenan an éachar nar a dhéana Ilsani a sin. Ní lá tá sé le feiceann sin chlús cáin Keenan tá sé díreach tá sé gaibrún chuigean sé sleanú clé go déis agus is go lús mai Ilsani ach Martin sé gúsa bag an taithí níos áirtheapin. Dakar seo le chumá mar trid. Ilsani níos meachtar an saí sé a boga. Stop curtha leis. Se chuoine rís mar se. Nóma go le mecht. Ilsani cumá Grimer. Kaci an ceannach má náide san réiteoir. Das ó Keenan a ríist. Níos Ilsani daag leis Burn das a úsáid a gine Keenan. An na bhuiile ar fad ó Keenan ar Ilsani. Bhí thucmáid sin na ríre Keenan agus hebring go deithe Ilsani sin nach Cai Keenan a chris a hocrú an na bristí gar a titrim da. Le mecht a ríist. Se chuoin, troch a second le mecht. An éas ar fad ó Keenan. Ríist tuigeann sé nach bhfuil nach an leanóm at nú mar sin le dul. I mecht ar an saí. Tridhá á réid é Keenan. Go
Maho Keenan. Agus Keenan is go side of Athy. Fátis congrí da Ilsani ans nach féile Ilsani in buile im siúr. Ja, maar geloof gaan Keenan down dat er tierige de mollig niet is dat is ook ploeg goed uitbreid lukt Ilsani in daar. Maar stent away much in die side na. Nach mar an Keenan tasteach réist agus spéisiúil ha Keenan a sort a chahah hénig Ilsani mar chluch mar réist a son agus neadar Cadw siúil Keenan go deir an son a cheap se go raibh buile beidir áid chun an thora áid chun dul in na slí ach Cínti, bhfuil bhí par Dornálaíocht na go brach me de sé nach dúir se go lá go dtíon ra buile rimmer na ide ach no, bhí sé simú go máine an Twitter nó bhí sé spéisiúil bhí sé an different leis an tred bhí rum Dachar le léamh mar sin hénig chumás ciúcha an bhirsa go méid i tréad an tain chuin. Cínti, bhí sé dechar léamh leis na ide, cos bhí a sanna híle go se ach híle go ceann na rósta breise bhí Martin fór Final time this evening, your appreciation for both boxers. Well done, lads. So sé seo an trid Derek agus búla bustas na Dornálaíocht Winner ar of fad. that contest by unanimous. Keenan in the red corner. Martin Keenan sa Derek agus Show your Éireann appreciation for Shannon Lizani. Cúilte agus mar den bhí cuma Well done, álan ar boys. Sani mar Dornálaí ach an duine gur leandáil na builí na Martin Keenan. Ó Cínti, bhí sé le spáin sin is sé deire bhí Altani bhí sé cheimad an náine na ide ach tíoch seach ag an tríobátain sin bhí Martin Keenan bhí sé fáil cuppa ceann na ró béis sa breise agus sinna daibbrón na ide agus an taithí maidir was níor sé léamaisteach bhí sé le feiceil sin seaas a ceann gar an deire bhí sé níor gur hágal go dtíon bóta deire ach Begatáins caite ar aus nach méid Antoine na riire an tain chuin. Na cluí na bátaí canis be gan réid mar ampla gur 92 plus kilo idir mahan agus Martin Keenan beidir nach tréad cartán ach chlucha mar caiidán úntaach na riire in jobh idir na buitóirí ar fad meascán das stíl deasa chu be gan ar seachna gin. Ó Cínti beh deir seach deo an na ide mar ó ich réid a gotí trún na neo maidir dan na damlí sá bhí ar an niche agus ní réid agus trún na neo tá sé go trísín botní ceanir so bhí sú go mór be cuppa tred máis táúgan agus le dámlochtéisina bhí sé sú go mór le frisin tá sa an jogan le chunatí. Agus gan áras Dornálaíocht an éan bhí an na hara ag Dornálaíocht na clé Olympic agus thugus sé cuairrtaigh ar duine chuir maidin. Ó Cínti, bhí me béachtarm bhí me mar hán Kellie fór bun hóras a chuhí Olympica agus bhí bhfuil súsla níos túisce chu mar síos níos túisce agus bhí Kellie bhí sin nús na ar sí díomh na ide bhí sin nús mór runne nús muide in na campí na ide agus bhí sé 10 castle na ide agus go háid an bun óir bhí baite maice an medal sin bhí sé 10 eiceil in láh agus bhí sé tiltte go maice na ide. Bhí go dtíorach agus neidir éis beidir go bhacha mar na tróna in jobh duine go méid i mecht goí na clé Olympicha a machchansa is me si hénig a tuairt bán a bhaile agus gan áras na bátaí canis le feiscint an so ar sport TG car an tachlan se chuin well bhumsa agus ó Antoine Toto ó Gríofa go míle maithe goibhse as bhfuil in hasún go mininever tainehas go dtí go gíime chéile a ríist tuaigh ar díobh hénig agus bigí go maith.